So na holy, holy, Kristo, toya Yesu, uwaiya paulaya tera, uola ule, pesi, pesi, aleluya. Pese, aleluya. Pese, omena, olu, manana, oe, olu, manana, oe, Yesu, oli, aula, maiwa, oli, Niai. Aku kele tua matu tama, ai dua lofa maluang alei, dia mania alei, dia keluatu no umai di pomsa, sa fenai, na pagwen or malam, o matu fa nau fu waktu ko umai fa le ong, na no fu fale, o na ko ngal mo mai fa o tulir fa mai. Kelia ai we farpipui o e o fia ngai ma fa nga malani le pea o le basa o funga i pili ia po fia lava o ieli tangata malava skina rio mai whaftai na tu singa le ma vai ia na tu uma lava ai tu singa lo matu o tu o Samoa i lo whaftai tale tua mai lava iona tenta ia pa ia se o pitipiti Samoa na lua kai ngā malo o nofo a Palesia ai ia mai tausa ili lavo nofo pile mu a lau pia lava le i pile mu mātou whafteia lau fio ile ne yaso ngā te uma o mtu wola whaftei lau leo leonga le whafo ma le ko se mea mātou kianga iai o iai lau fio ka ngalu i kuma ko leo sen whaani kumuai ia a ia mea o roa ngā ia tautonua ko au e mana ia mali ko kalame o le apakina nei o te tumi te minuti ia mata mai lau fio ma ia i watu mea uma ia te o lava o mātou kamata i lo suafa Yesu o le mawala aua o te tue whatarapatu sa moa i lau whaponga i nei vahenga o le aso. O tātou tūbai mai i le toe aso o le nei masina. Po le tau alunga, te ngai ma le masina o Setema. Ia i mātou lava ia i nei California, wa te tatonu, wa pasi ese o nā wai. O tu whale atu, nisi vahenga o le lalolangi. Ia i le masina, ia po le ulu i aso le masina o Kitopa, ia po le masina lon se pulu o le nei tausanga. Ia a manatu la le tangata i lana sāwalinga ma lana fulaunga, le ngata i le amatanga mai o tausanga. Ia o le nei fo i masina, e te le lava mauto atu ngā sa tātou ui mai ai le tangata lava ia. Ma ona whawhita auri tau le tangata. Ia te oe mau ma tātou uma. Ia e turi vai ai le tangata ia ona whawhita auri. Ia e te silafia o te loa ia le mea e tātou te anga ia o le puna o mea le uma o i nā tātou te tuli mata ia i pe au o ina sa tia soifua me leola. Ia i whaare tono leola nei. Ia rata tonu ma e li tangata lava ia malana sa ili le ngata sa ili manui o le tino i la le tino
ia au sa ili fo tangata I manuia la le nganga ia e le mea lilo mea na e le fai na manino le isi I le va fia ngai o tangata la waia malona tua au le nganga whaafitai I le nei aso ia le fo ua wha wina ia le tatu po kalame I lo toi sau wha iatu I luma nei ia e wha watu le tautua la si fonga o le tai a fo ia e pei o na iai aso taitasi o le vai aso lea ua tatu waudia manuia ia le toi aso o le nei masina o ke topa Novema Desema tatu tau mawai ma le lua o lua lima ai ulu fale atu I le tau sang fau ia e te lea mea e whia ngai ma le nei e mesi le ka lena wha Samoa ia le tatu ia pio masina nei whia ngai ai ia tatu ia matapinanga a whanau ia ma lotu tamaiti ia po le aso fo I whapea o le aso sa o le whanau ia po le aso sa pae ia e te lea maungoa u tatu whaingoi nai ia le aso lotu tamaiti ia e lita le tatonunga ia ua le ngata lai tutono sa mola ia o Amerika fo I le whapea le whain ma lotu tamaiti nei whaatino ina fo ia a o ngā mea le whanau ia le fo ua a tu wa atu iai ia le whanau nei a fiafi ia mo o ngā mea le lotu tamaiti Io e o latu o ngā pese o wha e whangali o tau loto o tala ia o mea malawan tatou ui mai ai a o tatou witi fo I tatou ia mawhai pe o aso fia I o nai whanau ai fo ia whanau matua latou leiloa nei me o lotu tamaiti ia e meise fo I latou e se to ngā taritonunga ai ia a o aso nei po le ala warto ngā ekalesia te iai pe lotu Pentekoso, pe lotu Metodisi, pe e whakasa, pe Katoliko, ia po Yesu Kiriso le au pai o aso ngatai, ia po le o ailapa, ia po le ala warto ngā ekalesia kirsiano, lea o latu whaatino ina uma, le aso whaapitoa mo le whanau, mo ia e se whainga inisio ekalesia, but at least ua iai se aso whaapitoa ia e tātou te ave I nai whanau. Wa iai aso tama, wa iai aso tina, ia wa iai aso fi ave iai losa, ia ale tama I le tina, ia o le tama I le teni, o le teni I le tama, ia paua leo si aso mo si whanau. Leo tātou whaia o le White Sunday, ia po le aso sa pae, ia po le aso sa le afu disi ngoe whai tatu whai ngoi nai le aso sa pae ia o le aso sa o tamiti po le aso sa o le whanau ia o le la ua tatu iai e te le aso sa o le aso sa lona lua pe uma le aso sifuma le lua o le masina nei aso sa mo mua le la sau o le aso lima ia na o le aso sifuma le lua o le aso lona winga le vai aso lona lua o ki topa ia nung tu tasi atu I lua nei vai aso ia o lo te pena tuai le whanau ia moa lato wa o ngā tala, wa o ngā tauloto, wa o ngā pesi, wa o ngā siva wha e vangalia. Ia wa tasi le mea fauda le ua ngai mai. Pia e wha ali tele me le lota ita vai te mila titi, me I o siva ia wa aile matu whaife au le nā vai temi. Ai tarki taro to tonu fasan mat ne fa fon mai nisi o matu o le matua ili tata o le matu fifi au na ia sto ino isa ako ia masi fatua ia malilenga ua fai langi de folonga au to ina le malo matua I manga lua tu se si io na ile tala lota miti le si ainga na matu te via umarota la tamiti whanau o na watu role o ainga fu e whaitara pa pio sesi na maliu por tina, por tama, e po sesi ala ainga na maliu. Na watu la I o ainga ese maritala o ngasa. Watu tamiti o na ainga matua e whaise tala fu lele pe, wat se fu ai whailonga ai, ma whaile taulanga, a se tangata o le ainga o maliu. E la le ainga na watu le latu. Ai watu e la male ke le lopo tau manatua ia sitoi ina e ngoa ia sanele. Lia fiaru e solo al mea whailon tō rua e sauela o whaipese. Ola na o whaipese mulmuli alen whain mai wha ala palau li ta o le sauleola. Sauleola e po io e
malingon na office sto ino sa le manong fatu na batula le ainga na e usua le vi i to ina matu mari ia batula sol ele itu ua se pitole o tengianga le matu foi fi on manatu le matu foi fi au de nave te ia na tusa malu ilona lona ia foi bai tengi ma lota te mila titi na matua i fai e fi au ofisi ai io e leo se fale fa fia fale nei tutti melo pa orki taro tonu farsa e matua i sa tapu i sto ino i sako ia masi fatua ia malilenga i lo u foi bai teni peitai walu nei bai teni ia lo tatu wa ai tum farsa wa fai ai mo meu siva fa evangelia leo tsa orota e le italia ina e lo vai temi male matou fai fi au sana ia va ia matou le ola fa le nganga o sa papali ile na vai tau io e mali mana tu le ua te e ngi tu te mitang io e tati amata i se pese le te lo la so tu fa longo melu leo pese io tamma fa lo tu afia fi vo na le ola mori me na le tua ia folinga i lunga ia ona tama fa fiafifu na ele tua moli pese pongsale pito fa pena ia le langona ua manatu foi amatai tatu po kalame ile nei fo i vai tau ia ona ole ngona vor tatu po kalame ole lupe fa lele ia ili tu tau tala tua ia te oere mafuanga na mafuai ona tu fatasia i o tatu tangata ia le upu o le lupe fa lele ia fua mai i le tala ia noa ia male tau fai e fa lele le lupe fa lele o leva le tu fui mai le fa maoni o leva lua tua o leva pena pena lua tua io lele le lupe sau male lau o libe male lau la au o le mautinoa ua matu de lol ia to fa lele lona lua o le latunga ala na le lupe e le to e fo i mai lo ia pe o le winga na le ina o fa ia tu o le lupe fa lele to tau alo ma fau i tua le tau a mata mai o le ola au tale titi ama meni o sa ilo matou lava nu ia alu fai ni mea fui o ni sa e le tatau ona toe malama le tae o malama o pusa pese o ngau ia alu foi tu ia na tu wale le fai talia le ainga la tu ia e pei o le mafaufunga i lota ita foi vai temi i na o naso o le toma fai e fai titia le meo le lelo lotu on fa mo foi le ia o uma tangata uma le lotu ia e fai foi na io e o tua le ia a pa o sofia tanta o fia le lotu wa le lotu ai a ingo le matun e mamau ai tua e salo e termina lenta pali ia fio rolo la le lotu tai au fu le ale lotu fia io tamana po tau le lua pa o rolongo lotu fia e te sam e te vai la ia ele itali tasi le temi muti ni tinio le la te lotu ala tanu to ni matu fartele fale tan malo matu ainge rungo pai mata tu temi rasa sa vali mesi ainga na leo inei ni fo ia na to fanau ma sto ina msilo ton sia fanau e no fo yuta sa vali mai le bu asa le la tem fo ta vai tu ngore ta ka ke vai tu le tapi e alwa e ngona asa hode ya sa vali mai o le ele lo ni ve temi po to e moa ia le na fo ia mo atu pula to ina malu matu e mai ama toso mai la tu fana wi o farsa e ora ma mau farsa
ma ia man matou fai au la le na vai te o to ina ulon suafa na lua tolo na suafa masalo ulon suafa pe pana o sione ale matou nula ia le mena a latu malo suafa e le longo le ta oto le le ma patala le suila matou nula ngor fai Pila ia ili fai fi aule na lua tu neilon ia siri io awatama i sera na sui ia lo matu nuu ia lo swafa ia isil awatama ia pitu ia ili ngo e sera fa pena fula ia isaku lo na ngo mo mua o sione no ala tu maia sione tu ia tu sui matu ile swafa isaku sione tu ia io fula ile luma tu fi au no ia yo le titi msalopo le lima o tau sanga ia ai maliro si fi au so pa ia e kiroma ia pena foi ona ia swinga fa pena o swafa ia ona o le ai fo ia lo matungu e au ngale me o le ngo ia ngai man tala le ia pi fa pena no winga ia o le winga la tala te o te reflect lo mafofau le tuanai le mele o le taimia e fu ele umu o le taimia e fu ele umu ne ba ai lo la ia wa ele solo tameti tasile unga lunga tele o le titi o le taimia e fu ele umu e mua na uma fu e ese le tau vela ab ese ia tau lau le lei ab ese ma amalungo le umu o le umu mua e mua ab ese matotono le onga ule o le umu al feifiau io o le tona ia le feifiau ia uma o aura le stangata e pi o le tele titi na baite ta sila unga lu na tele na fai o le tamo e male umu al feifiau io ai awala le fale no feifiau o ko ma mau i taile me tu ai male matu fa ai foi nei ai nga lata mai il fatifanga o lata fatifanga o le black and white e nei ai nga no fo mai tu na fa pena fo e te va ai mai ia i le atu o tamiti nei tamiti ma meu to na ini fa te va ai la auto ia maturi o mato nu o la le fiafi o pongi vo le tu atu le lo na lo latu wa suyo ofu e tango lo tu spa ia e lo u dai fa le fiafi e essere male più tu va ai le foi tu o pure o lupe fa lele tamo ela i fa le fiafi e le maria ia sole amu ia ne so no te fa pena sa moneti la tu le fa le fiafi ele tele la tu wola mori termina le mori e tisen mori pe todo mori pensini fo ie todo le te lere holan ma to rotu sai le na vite ia e alu fata milor tu pulanga ato e alu fata milor tu pulanga o tama matenge io ai la me mali e o le matu fai ele se fai au ngau ya o le leo malo paua o ka se mau lungo ka fio lai ni te fa malia tu porta malo pau le mal ele sa alona fale tua le matutina fale fa longo mai sisi o matu o ka sole e nofo la tintiti male o ka se mautof a fiafio sa o le memo mua la matu ke o koutu ai o talo sanga o le fiafi ia na tu mai lola ia le ava noi tamiti e ta talo atu se stamititi e te talo tu te va ai la o tu sang te fai tete o le o ina o matou le upu te talo
e ila le sita mai ta i so o ama e fia tele tatalo kai kangi pi fule le ka ke afu marulu a pito le koe kiki ako fimelo kai ngo koe kiki ato fimelo kai ngo no ya bine se yuli lon bine se yuli o le matua le lio te talo o le upura te talo le te manatua e o ma te mine pe me le talo le atua e ero fangia na yo matua no fangia na ya matu whanau te ngai ma o onga o le upurana na piki mai le lo tu o malele o wa fa ngoia malelenga le ngolo piki mai le lo matua le fasi upuro te talo haru o le mana i o te talo la taita faitau le aise wabi uma matu te talo hapena la ile na tala no mai lo tu fifi au pi a mai na soswani ho i ua tau mawhai e te talo pi o te talo tangata matua pi whapena te talo i le tausanga na ua e iai talo i tusa malo matua ma mea o le nai pi o le awa onga na o matua e sinei fo i toi ina masi o na whapua matua fo i mai tini ai aua matua te whaalongolongo o le melea lea na ai aua ni o matua whaalongolongo pe a te talo lo matua ta maman matua tina na matua mai le tam fi te talo pe o te talo tu ina man lo matua o le awa onga matua le tūlanga le tausanga na ua e o lai matua na ua iai te talo o upu o le taimi na e to lai which is very true e se mana ia o le upu la lena ta ue vine si te nye leo no foi o talani ai ese fu le tato le te titi na so le matua foi e unga tupula ona uma le fai mai lo ma te au ia tamai e tua mori halu lo ma kukunga le mori pensini foi le pamu kuku ia anga kau mori wa mana malama matutu tua e lo ma te mistenti le patua le matu fifi oi le na tatalo oi o ton le tatalo elanga ke lo le e fatua le leo vini oi o ton le tatalo mai mana o si i lo ma le limo steni tire o kalangi le mana tu tua fia sore o ke i le unga so sale ngafia file tu lungo lo ma tu femme oi vini le na tatalo o maura e si mo le pat wa ko le leio o upo tau tana tingi le te tato tu al ngolo matua la a mai man mo to fa mai o la le matua o lo e fai so fana e te fai le tu e fa man mai e so fana moniata no fai atu o tu tatalo tangata e tusa marona matua nei ai fa longo tu fai so fana o ke lo matua ale la ame men moto e mirangi a me mari o ule so o mabine e mate so o a pe o ka fiolai ana sau alo fa longo tu o te talo mai fai le tu si mai la fanau le so fa io e se ta o me ia ta o ia le poi lo te ola ma o me ia ke mana tua la vasole o te mana e se ma nei o le fale a onga tala noa i le atua i mea o lo fetala fea ngai ma oi a ua ti tau mawhai e tala noa i upu a isi tangata i te whaalongo i ai e se ma nei o le a onga ia vai la i le maali e a pue lau ke pe tolu ta vine whaasanga mai ata e oi o wa umarisi o ni le so na me le whaamangai mua e se asa e ka karo i se sauma Sole, te le ngalo sole na vai te miso. Wotai ta ia vine le sau no foi utalani no foi utalani le la o la ve mai mama wa fe o i o le to le lo matua. E o fa fia o to o i fa fia o ko le mo o talo e le kai ngalo ngi kai miso. Ai anga o sau lo la ma upu hoi ai anga o i se io se tai fau de lo poco ia o
ia la ngofo e fai le tua tau si mai lau whanau, e so whanau, o e lea, fai mele ia kia, mo e lea, e se au whalongo mai, o kau, pisa mai ngai fafo, i ka alonga i fafo, e se le, ai o no ke muka kame ke file mu ia sau mai mau kopu sole, ele ngaro sole na aso sole, io e mali, o fale a onga, o fale a onga e te mau ai, ia mai loo matua. I'm 64 going on to 65. Ai le mawhai na ngalo fale a onga, te pena ai mo le lupe whaalele. Now I'm over here in America, my wife, my kids, my family. Wa'u o le lupe na whaalele mai e no matu ai. E o lai nei, e whanau. E o ai. Ta ua te risi upule. A o ta penanga o le tangata e whai malupe whaalele. E le whaingofi. E o ai. Ia, pio no whai atu o le i fu la lisi o woli ina umatua o la iti fo ya uma fu la unga ruenga o le o isi unga ruenga e masagi o na fai ai o tele i o la tele primary school la tele tu langa dua salo po standard 3 standard 2 a o lo ko standard 4 pi o tau matua te isi o tau loa me o le ma o la unga ruenga tele la fai wa pi o lo tina ia na ta il komiti o le au teu farsa ia e lo le waluma komiti o le e pe o da tu fu i tinano futani e se le waluma le no e se o tinala o le no futani atu tono o matoni ia la ta il komiti le banga ta o komiti ia na tu e fa mau po poina ngar wenga so se ngar wenga le no ta ia la stona o te usua ia a le o le pate, o le pū, ka mahuli le fōa le, la unga runga tele lana na whai. Pi ta te miti fure le le pō, wa fui pi ta te alo e mei whea. Te pō le so whareile la mana, to a tolu mātuna e kau whaora nele. E saua e lesi pito nuu, ka mea le pake, kau lesi pikongu. Ili mai fo ele si pito no tau yo e ole fo ta wa tu te tinale ngaruenga le ole afai alua ya le fifia standard 4 form 1 wa termina to a form 1 ma form 2 ile elementary ile tu na rua ana wa tu me pe o tau sui fo le me pe o kau mal me ile pu ile fo ma fo ma ta pa te ia sau dola ia pia vole le wow ma ia pia ia a uma maulu o le koe fo ia tunga la na isa ba wa fiu ro ta tina tu e tulita i te ili le pu ma ta pake wa fa ama na ia so ai le ma faina langa swinga o le olanga le fela o te matua ia wate te sabi te le malama ia te ia te ia me o ta o girl puberty le a foi o le abeo ka ika ma teenager tu na fa pena la ke fa pe ka ika so ai walau fa fia no ka ka la kiki mo ka fa mang ina o out swinga o le olanga o le tape nanga sui maria le olanga so me la na tai tani la na ta fana e to reflect on me na lo to ma fo fa pesoli se sa e fa pena fo do le la o ta ma futa e ta grandchildren ia te mita te tu o ma o mai me no ta ui mai fale a o ala na e te tau ai la lo ta le fu le ala pesoli se nga fu ngi fu o lo di lo ka karo di nga fu la nei me iti o le tāpenanga o lo tangata e whai manupe whalele. Samoa,
once te ese malo watu te sau te sa ili manuia o la vai malo ai. You are a lupe whaalili for your family, for your village, for your ecclesia, for your church, and for your Samoa. O le lupe whaalele ai o le whaamoe māwalu, o le tangata wa o ina ia i loa alu le lalolangi, ia i loa ola i le lalolangi, ia i loa manatu mai i le ainga. Pinga nata o le meo le. Ta ua tele na o le vaenga o le lupe whaalele. E amata tuaila o porkala mea tioe. A whaiteli i alu e awe se e alalanu whatu i umura i a whaifi au le mau tioe mo moli le whao au temi e whaile lunch. Mea tasi le mena o matawina o le matawhifi au. Ina waiting. Palonga whatu. E se le sa wao le lo matu waso. A o le whainga la o tamiti e o tau singa o tamiti e ngata o le meo wa onga e se whamaungi o le matu. A o wale na ta pena matu o tōna i o mana i e matu e le nuu ato e leo. Le ti asi mea e whaonga e whaifi au manu. Au tōna i umai o a mea le lei o talo o lu au o pisu po e leni o a uma mea matu e e to e tu pau a whato nunga a le whaifi au. Pai uma mea ai e tamitina i mea ai e yo. Ele se whaifi au fōlele na te tu mea morisi aso. Então, mas tu te ai ya mas te fo le fale na ta la fiolessa e outra foi mal nesse e to engalo va vele ma ingi o mauto fu na io e lau mali me ai ma ya na nai tala la china amatai to tua Samoa ya wala pa fo anga ile nei vai no le fiati aso lua Tuesday o le aso lulu le nei tu tono Samoa New Zealand, Australia, sorry. Kau furu mai dola marnia. Ya. Oleh so dua tengai me matu le surulu nisi vai ngol lalangi. Ya male mau tala o lo papea ia ona anga mai lo tatu po i ofisa i lo tatu o nanga si fonga o le tai fo ia me se po le fianga ia o le tatu wat nuu ia malava singa o fianga i mari tangata vai ia na sa ilinga malo il pai o tono Samoa mana ia io si mata upu le ai o lo o mai pea ele malo ma batu fo iai fai tionga tangata. Iui ona o lea ele o iai ia se tunga tala po o iai se tala whapea ale e tai mai ea fo i ele o iai ia se lea le tala le tala noa nei atua ia. Ia o le vaenga foi le o i latou ngā lue whawaitingi ia ma i latou o loo tau mawhai e whase ina manatu isi tangata o le atu whapea mai o tau mawhai le whai ngā malo e tā ofi ngā luenga whawaitingi. E mana ia le langona foi le tu sa o pea upu matala. Ina ua loa le leima le mautino, ele iai se manatu whapena o whai ngā malo. Le ai ma se iota tasi pau le mea, se i tau whapaleni. Ia malo mon maule ngā lue le nei aso, fe ngai ma ngā lue ngā le nei aso. Ia o te whataro pot ia i latu lepto a manava, New Zealand, Australia, ia o matoni ufesi lepa o nā ngai tangata manava ngā lue ngai ia i matoni nei,
le ua nga yatu lato le sifi o le swing le sifi o le po ia po le vai fu le tau o le graveyard ia po le fapeaka i ka tau le graveyard i le na te milo tu au mai nei o le sifi penga duanga le fanuoti ia le ai o le tangi ke fua fapena le tangi e mafuai ia ona tau fapenga i mo sifi penga duanga atanta o le la te pai pe i tulanga le pino fai atu ai o le tau va o ai nisi fo i ma aveta la fapea o mai le malo fouta o fai sui le fai le ai manino le lei ia le malo mo me o tupe vavi o tupe vavi ai le me sa mo ma fau le lei ia tupe vavi silia more than 20 lives cost by meia o mai ngai tau ngaluenga fa bai tangi to luas more than 20 lives to luas fu siliana ma le luas fu la to mali liu mai ngaluenga fa bai tangi so o ta penanga la le malo ele ngata ina ta pena fa le mafau fau ta ma titi to al watu mana tu fu ta tui atu nga me ia mesela ile fa pe tati tau ina i tangata i tuam sabai ioe e pe e o la tu nga la po le o la fer ngai ma ainga ma tau tuam ai o lo la ina haru fa ko pe sau ia pia e sau ia pia e tua is different altogether le tu nga life leo la tu ka make your town area e tu sape fai mai o tu kia pe se wa ima yo e ia me ese ai yo tofu atu la tama titina lo atu New Zealand Australia le fe mo i le pa ma me pena ia ma e va pe to sina le mafau ne la ita me ti tangata ye to lo se fu mo sape lu tasi lu lu ila to mali liu nga luenga fa vai teng so ele na o le fa pela o le fa muli o nisi ba ia le atu o le tapena fa le mafau le loto sili maleanga ia alu ta matiti nga luenga fa vai teng wona i loa tapena fa tangata matua lana alu ioe pino fe tu te le io fa fita au o tu le mai fafo ono tu langa ia ole vave ile i expose mo i tu nga lifestyle tia wa yo tu i tu fa ko e mata lo le fe mo yo mata man mauta vale se ese male maunia ai matu langa pena sui lo ba ai o ina la le ia fa te tengo le fa nga malo ese la fo tangata e o fo ia le tu nga ia te fai mai fafu mala malama le na tele na eu tarabo mai fafu first time on TV le mai mata tilo ia ma ai le mele inunga pia inunga aba ia o le foi la tato mai tuam sa ia o le ona ta si fa pia fa la le lima fa la le lima ia pe va ai se tene pe va ila se o mena le lo tu le mai so ta penanga o mai tu la mai ni fast lela uta tu baba ye io e ye ela o le atu le mai e le fa pe ta tu te predict ia ela mo ta tu te predict ia se rumana i manuia o Samoa o ela ia po fa le ton po lape ta te olo le nature le human nature le mse se ta tu e le oro na soifonga le metau lape pe lape le folonga e ye te mi ono fa le tonu ai le fa inga fai o natura na ai a mafai le tangata ona control pe fa tonu fo lauron soifua ma le ora pe nga mela ai o le taimi o tala vou de masau sau le ola ina o pai mai ia pia ma o onga ma o ngai ma involve me tau talonga ma o mata le ma nei o le sawa total different from the atmosphere I used to be. Matua i ese mai armena o wola e aisa wai. Ina o sau o a onga alu
mo involved ia ta longa bo inter schools so I mo ta longa mata I style is tama matingi the major town area o ia tam fai pick up le more culture shock the baba ai esse lava foi la to lifestyle le ta te sau te ito to medit savai ta te tau pu e matau mata pe tau fa ina ua masani foi la lo ta tilo mo a matarona expose le ele fai ngo fiele me pau ale o si mena tau ina ole tau la mea ina ole le mafutanga mana yo matu e sabai ole fue ole tautala ole fai mai ole tala le la le o fai tu o te mana tua pea le fue ina o te nyele ni o tafa ai fue fa tasi mai ma isia a pisa ni fa fore mutu e tautala ai o te mi to fieta te tatalo dile mu fa solo ato yo a fai se furu se lau aso sa o tau sanga o se lau foi na tau sanga ta tele tatalo fa tasia o fale a onga ia na wa o ma ina o amata na matua masauni lele mai lele ese ma ainga wa on my own fale a onga ia cha o mea ia le ngalo io e mana tua pe mea ia ina te e fai ma pamanatu I la talele le la talele io pe to e manatu le ainga pe le alele mai ia ma lo ia e matia ia pe o tia I fafo io na a le taua na pe lai ona o to e tala noa tu te mia I le tau fa pena foi le mei o ngalu fa betain e te sau expose a Australia ma New Zealand e tilo le sau le soifua pa wana me tau tataina o ilalo o loto e tō manatua na le upo lo ta mama lo tina pena fue o lo ta mama lo tina le ase upo lo fai te au pa wana me tau o le control por fa tonu for lau e tangata me tonu lana o le tau mawhai I le malo e lai fo tau whene malo e wha o ngā mai I pono wha vai ai tu malo mai lo suma tasi isia o le ofisa lea e pito lata I ele e sili atu le o I le ofisa tu tonu la vole li o wha li tu malo ngai lo le turi vai mai o pia pe turi vai ane sa le lolonga o pia lava le o le a center ia ofisa ia o le tāua o I e pia o le te ala nai tau tala melu ta mama lo tina aluane I le fono wha vai piki le fono wha vai tami o le fono wha vai foila e tata longo ia te oi ia e manatua o oi o tamatiti o le tumalore nei o oi o tamatiti o oi o le teini o le nuu le nei e loa malawa le fono wha vai lo to o lua malau whanau e alu manatua mai lo to o lua malau whanau e o le watua o to tele me whapea o atua isi o ori no nofo ia toe no nofo ai whaite te o lua samu le winga la le o pa ole ngā luenga le malo o lo tura I mai I le temine a le fono fa vai ai it's more like a mom and dad to you guys isia o le fono fa vai o nai ai office e te la fa tu moela o pepa e fai ai lo interview e tala noa tu fo ia na le la fe mai le fio ngai le di pari o le fono fa vai fo e fia ngai ma o towia pe auto wa mio le ta pulea mai fa ia e mana e nice o le tāua tele le na o le wha o te manatu a pole a se tūlanga o le ai fono wha vai ma ofisa nei o le atu pe ana tūla I mai seisi pai ngā malo ese mai whatutua I le tua samotasi ai ese lo lango ina o le vaenga lea le malo o ana fono wha vai Nanga fui o te o ina mai I le malo nei te no fuai na te whanongono mai oile te ola I Amerika. So se sitia e neti e iei uma ofisa o ngā siri. Io
e whaato ai taunu e tu tonginga o pili o moli, tu tonginga o mea uma whapena. A iai sau extension o lo whale fia whai e te aru le siri. A iai se mea e te loa e te aru le siri. E peo ina, e te le turia ina e aru le malo tele e tamu whakio ai. O le tā ua nā so ta inga a tangata o lea li tu marole e te nofo ai. A e saura i whafo. E te tau fo ila il malo. Sau wha i ei masi whaite au tu tonu i. A o ina ta pena ia vaenga ia lao i whafo. A watu uma i tonu o le ofisa. O lea, o le fono whapai. To the last talk. Last talk with the office, the whaite au, and some parents. Ese mai le teimi o le matua ia, o isi tangata. So le o matutua whanau, to te ai a o ina lua tui whafum tua ngalo a tore to rua me whanau. E o nalo. Pe alu ta vale o nā mimita. Ngalo a tore whanau, ngalo to rua, ngalo ma upu a matua. Na batu iai. Ai o la ulef so son. Ioe. I went through a lot for ilo temi talabo. Ile tūlanga ina ua expose, ile sawa o leo langa ma mea whapena. Pau a leo le mea na tau ina lau sabalinga ma lua olea. O lo toe manatu i teimi manai matu. O toe manatu i teimi vole le o ta sau nei ta tea onga ia pia. E langa mai lalo le fala lo pasisi. Io langa mai lalo le fala e si o tinasi, si o matua. Lo pasisi o te sau ia pia. Faila o te sau matu ia pia. Io ia o nā mea i le mawhai o na ngalo. Le tape nanga o le lupe whaalele. Wai iei le taimi e le le ola. O e ta oto i tutono le whaamoenga o lo tamama lo tina. Iei le taimi e te ese ma le whaamoenga. Le whaalele ai o e ia tunu e fia o le ilalala. So ia le na. Au le tā uala le nā samo. O le vaenga o le tapenanga o le ngaluenga whaabitaimi. Bottom line, e le aise manatu o le nese manatu le whainga malo e tau kia mo tātou ia o lo whaia pere a tarasese. Nese manatu whapena malo. Pau le mea malo o lo tau whai le ngata o le whaawau ia discipline. Well disciplined tangata o le awhailanga o tō o lupe whaalele. E la whaalele atu o tō ea e o tō ainga sa iri manuia. E le ngata ina o lo tō o lupe whaalele le malo o Samoa. Ua mana o ma iai New Zealand Australia. Tō te o atu e whai ngā luenga. Ai maua mai tutongi e tausi ai o tō ai. Au tupena e le teo manuinga e ainga e whata milo se i o ana o le tupe lea i le Central Bank. Ia mawhaitau nai loa. O tupe o le tātou nei o lo o a foi. Hanga ia tui whafo. Io e mawhaitau ina i lalo o tātou tupe maua. Lea tātou lea i whafo nei. Ia ma tātou tupe o lo alo lo whatu manga i atu i lea tunu. Whaitau ina o mana tātou. Nei si me ia mana tua. Mo i tātou, o le porkalame lea. O le porkalame New Zealand Australia. Ele se mea na sa ili e tātou atunu. Ele leipelo whamanino le mea lea. Na reach out tātou New Zealand Australia i lo tātou i tausanga o tuana. Eisea, e mo o mia e New Zealand Australia le leipa force. E le whainga ruenga ai tangata o New Zealand Australia i ngā ruenga. Nā reina apa atu le Pasifika. Ai le whapea o se maoa e o se taita i o Samoa i le nawaiteni. Na ia reach out i mai i a New Zealand Australia na mafue. Langore awe se atu te lo tatu. O New Zealand Australia na apa atu le Pasifika. Ele na o Samoa vo. Iai umatonga piti i atu nu umo le Pasifika. Ina ia tu i titi ai le FSSA i o mafofongo tātou nei supporters.
e le o se porkalame na whaia ese HRPP po se SAP po le PAST. Le ai. O le porkalame nga reach out atu New Zealand ma Australia. Ia Samoa le Pasifika atoa. Ia whaataunuina porkalame ia. Aisia, i le mawhai ia tunu uia na ngā rurua i ngā rungai. Not so much or totongi. Ai ele la tu tele o la tu tele tali ina to le melea to nga ruanga ia I lo la to. Io e pe uma America. E uma fe America la to. Ele sia e vai se America o nga ruanga o nga ruanga se ko vinge ma se me ka fa ko anga ye. Te vanga na owners. O owners o la to wai o tangata pe fa to Americans. O lato pina tangata mai Mexico ia South America o lato na o ngā lua tele tonu o ngā ruenga na I tau whaatoanga I tonu re malo America. Ia ele whapela ua ana tau mawhai mai la Samoa su e mai nini avano. E loa ila ni longa I taita I le leile apa mai America su e mai la ni avano. O New Zealand ia ma Australia na apa I le Pasifika. Na apa I le Pasifika New Zealand Australia mo Samoa, Tonga, Fiji, Niue, Toelau, matunu o le Pasifika ia tali atu le manao. Ave ese ai le mafaufaunga le mwhapeo tātou a mea o I lātou na tūla I mai I tausanga o mawai o lātou ia na manui ai Samoa I mea le ai whasa o ngangana. Io, sa o le ngana I le iai se me whapena, I le o se le lei ma se ati o se malo, na tūla I mai, na mafuai na mau le ai o le ofa na abatu ia Samoa. Na mafuai ia onda anga I mai le Pasifika, Fiji, Tonga, e le na o Samoa. Pasifika atua, o lo o iai uma ala tu tangata whainga ruenga ia I tonu o le New Zealand, o Australia, ia matunu whapena. Lea ua sau le tala le whilo inga le li pāle, le li tai o le tuangai manisi o le media. Lea ua whaalia mai o lana toe no fua inga lea le 5 tausanga nei. Ioi. I le varis fu matasi o tausanga le matua o le sunga atu le epa saile. I umaela le 5 tausanga nei, ua varis se furu ma le honi. Lea ko atiklea mai I tusa o lana whaatanoanga. O lana toe no fua inga lea ua ngai atu nei iai mo le nei 5 tausanga. Lea pula ua wha manino mai. O se taimi lata mai po le vaiaso fou, se taimi ele o mautinoa. O le asa ili ai ma whai I le whono tanga a le Hero PP, ia masa ili loa so latu te ta. Ioi, ia pi o whaadinga na o lea o mai, ia, tatu ai fula ia lea I sito ina. Ioi, ua loa fo I lana service mo Samoa, fast food man whātau sanga, I lona soifua, whaafai Lua se puru maritoru tau sanga ia e whai mapale mia e po te iai lea nei Samoa as a Prime Minister. Fia se puru montupu, lua se montupu tortu tau sanga o whai mataitai pono o le lakapi Samoa. But lea la finally, lea ua anga I le to ina ia ma whaidoa mai I lona I tu malo, ma lana vai ngā whai ia o le setaimi o le latarata mai o le apai ai le whonotanga wha le masina, wha le tausanga ale HRPP ia matala noa I nei loa ia le tūlanga o le sa ia o se teitai ioe o se teitai o le vaenga whai le HRPP ia po le vaenga latu te puipuia a ia te tau o tangata. Ioe, ia ona o le toi ina lava
A o lona tausaga leleia o se sui foua ni tausaga ni no foʻiga. Sa tatau ona amata mai ai ia ona o le vaai foʻi o le fioaga o le pā ia ua leva na tautua ua afu le tautua le toeina le malo ia ma lona i tumālo. Pau ale o le mea e whaanoanoa ai, ua le iʻu lelei lana nofoʻiga. Ua le taulau o le whaamoemoe. Ana whaapea e malolo loa le temina ua e malolo ai. Pailo masana ele ai se isi a silina lo fangira. Ele atunu o sa. Le lope te atua le atunu tau anau sa. Ai o lona fina wina pea ma na ia a mata le tele o fina uma. Ma mea le lei o lo tula i mai pea i le malo sa mo. Ai tai nane foi to tonu o vaenga wha fai. Pei ua le na nea ai lana toe manatu o lana toe lima tau sanga ni nei. Ia, io e. Lea ia vaila i mafaufongo tangata ia au mai. I le te tonuina papastui se ia vanga nala. Mua va ai atu ua resign mai pe api ese wha malosi e le vanga pau. Ia toi ngā mafaufongo ala ia e tutupu mai. Ia e. Mai le tua ia foi tangata mo la tūrangona. Ai se ape na whai atu. Ana whaia ina roto e ina i le nufo inga momua na whaia ina. E tari tonu wina tangata. Ioe, it's over. He is done. Petai. E tinga lava watu whai mele pato e anu. Watu whai mele pato e anu. Au le pafo i le situ malo e te tau o na fua te tau. Ana e so latu alo lo fa moni i lo latu sui. E fai se latu tala le lei. Ioe. Au lona pota. Ua no fua le pā ia tu lou le fio. Ia le tu malo. Ma wha matala mai ia Samoa. That's the only person can take part in the government of Samoa. Ioe. E au no masisi a tangata. Pauare o tangata mwhaino na teikina le sui le. Ia le sui whawhai pule me le fio anga o le pā. Ioe. So e le ngata i le whaale tonu o le decision meeting e le toina. E whaale tonu fo i lo nei tumaro. Whaale tonu fo lo nei tumaro. Ioe. Ana whaapea e sau o se whai pule fo le as a regular whai pule like everybody else. E nang o le sau o ia he's fighting to be the leader for Samoa for the next 5 years and even more. Ioe. Tatu te loa ia na mea o rotam whai. Tatu te loa ia na whai unga whai. Tatu te loa i mea o rotam whai whaoso i si tangata whai. Ia lea la o sau nei whapea mai o lana toi no ko inga. Ia lea la. Penga tā tangata ntalia nele. Mātu te le te tonu se ilonga o mātu wa aiatu o whamāpai afta a mātu te tonu ina. Ia fua mai nelea. Ona o le mana o tele o le tangata. Le aise petu na i o le tu malo. Ia le la tinga ina to tasi esi nei to ina taru ai. Le sa o tona filifilia le to ina. Ia. Tuwa e to ina le o te apea. O le mafaufonga o whaasali le anga lima. I le to ina. E sau le to ina le oti e tufi. Ona o lea. Fai mai le mori mauola anu talanoia. Se toia ina a le lei lona whainga o le tumaro. O a me fai o le ale me fai e le tu ua le toia ina se mea ise tangata o le tumaro. Se ia vanga na ua watu le tangata. Ua matua le aia se me le lima o le toia ina le. Ioe. Mele tau o le alofa i lona i tumaro. Ai te vai fo i to ina lea. Mana tua fo i lana tala fo i le lena sauwa malo i tu tono o le pare.
e le tautala lava ia to ina le. Ai pe mamana na upu. Pe mamana upu o to ina le tia peato. O toe ulu taia. O toe ulu taia. Ioe. O le mauta fono i tia pau. Ia va aila le babalo o to ina le fai. Oe lea fia me, oe lea, o tau te ifi umai, saule taimi tau te ifi umai. La tu ranga ruta tu vai nei. E le i se le valo anga to ina. To ulu mare sapo fia me malana vaenga na le to tolu ana to e mai. Au le tala to ina, oe tau te ifi uma. E salo tala le fai. Ioe. E le se le tala le fai tu samo. O le tala le nā le to ina na fai tono le fai fono recently. Taimi a ai le just before na ti salwai ia le panini. Ioe. So ese la le vai, o le vai e whaasale le anga numero tolu. Numero wha. Mātu te le tu ua le mātu tu ina. Tu oi umai o le. Ioe. O le ale fina ngalo le tua. Ua inu malie whaasale le anga wha. I le whai tangata le lei. O tia peatu. O moni mau ia. Nau mau. Ioe. Ua inu malie. Mantua foi ina watu foi tau mawhainga o le whatutu i le tua sa mōr palo tau lu orotas. Tasi le toi ina tau a ngau na tau a fiu le sio wulia ia vui ma balasi. E oe, nā fo toi ina o le vanga fo le ale SNDP. O vui ma balasi. Pei o la ua ia na o anau si toi ina. E tasi la ia me ta tau na tau ia le mafau le li waras. Tau anau, fai mai toi ina matua i mosu mai o toi ina. Io. Ia, io e Fred Iona leo ka manu whamtalatu. E tu sama o nā ua a mai le tala to ina o lana to e nofo inga nei. Nā ua tiklea i se tasi o whatanoanga ia ma nisi o tu stala. E pio le wina lo tala, o le toi ina le o te peato, e tu sa o mori mauna o utala noina, ma kanu iai. O le toi o atu o valasi, ma vui, ma nisi o ilato, tau a nau le toi ina. Ma tua i mosu mai o toi ina. Ale tali mea le tu malo ina o fai atu te la toia. E le i whaapa ole le tali mai atu ina matua le. O tangata ni e mo o mia i to tonu le pale mene. O ala tu whautuanga, e li se sere upo to ina. Tusi mai le lima oe. Tau te mi tau te ifi mai. So le li se sere talo. E li se sere tala to ina so le. Tangata o le atua. E moni le tala sole. Au parongo mai foi lona i tumano. E le i vale le toe, e le i ioe tu valeina, e le tumalo, le toe o mai o le avanoa, i le toe ina. Ia, na fi nau foi ma le seri o le matonu. Le seri o le tua o i matou fale e le run i whaasale le anga toru, ai alu run mai whaasale le anga wha, au tangata whaet whale o loa ma whai ana, whai hotel, i le matonu i sapai. Ioe, tābo mo e mara toi ina matua, toi ina whai, ia, pe sile i pata whai atu, whai michi toi ina, e sile atu whai michi a tea nero whai michi, le sili i talabou, Langa ni sangata matua, ia le liu whaumina, ili sangata matua. Apu le te whai atu mati tupulanga. Ioe. Ili si tangata matua la pe a kampea ia tea peatu.
te peato le ua taula na ave le ngore ia te peato o le fai baloanga po le fai miti a oe lea li pamina o papa ua ngata i le aso ni toi faia sau miti ioe ni toi faia ni au miti e te pepe loa le atunu ni ia tu inga miti whapea on fai a fuala i lau miti male baloanga na fai e toi na matua le waila o wale sao waila o wale usao ioe ina na uma na sao to lo to ina lo nei tu malo to sao to tu mai mamao le vaso ana tau mate uma ye le ina la tu tamo e fatu to tasi atu i se vai po ngalo ya te pito nu fanga na fai tau uma ye fa pe o le nale la ya saur palo o ka se mamao taro fai le nei to ina ese la ina ia le to ina le to ina matua i foi fa sale le angpa ma le to ina matua le pa io e matua i ese mamau ina ia le meo le fai to fa ai vai foi to ina e no fo sia la vai ai tasi ale taimi tu atu ele tala e sau ale tala e la ngona i tino matangi le lei tu io na te e suf io e sufte le tala tu ina ma fo la fon e au mai ele me ta o le sense a fiuma e fa fia ai tangata e le ngata o tangata au penga luanga fono o le au fono e le ata tu te vai pi e no for udinto extend le taimi tala so ina ona o tala to ina mali e fule e au mai ai le vai la au le leito tono pa le mene ai o fuila ina tu sa o mai upu matala ia ore na mea na tatu te loa i lea toi ina matua o loo iai lea nganga o lea tua mo o mea te tono o whatpono lea e sau ngake pai ma vai malu ia i latou e onga manatu ma ia wata te lo lea e o lo te mi toi ina matua lea ia tatu vai fula ia pila a foni ata le pale mene tu na whapena but all in all o le toi ina e siampini i le whaia le lei o lona i tumaro. O tala ia na o mai atea, o tala noa le lei tangata, ini tangata o le a i tumaro, mai latou tau tino ai. Le latou a manatu, ina ua vai a ua lema whaia e tea pe ato se mea. O toa mai lea. Se vai. Lea ua langona le leo ua alanga le whamawai ma toe taimi o tuila epa. Ioe, please do it. Whailoa. Ua lewa te tau o na whamarolo oe e loutu malo ia ma oe la papeitai. Ia e lilua lava le mea e te saanga. Ia lela ua le mahe a le lei ai lau nofo inga. Ua e leo e te toe nofo ai. Ua e nofo whaalilonga. Ua tele ma hanga iatu tangata o le atu nuu iati oe. Ai ana e whaia ina roma e pa ulo ai teimina e pa ua i mani palota. E sao whailo e wa ai lelo matua ma wa ai whaila ia oe ritama o tea te atu. Palonga ure o toi ai wa maliusion to ua leva. Ao lau sunga papastui. Vai siau to ua au lei nema soifua lava si fatua. O leva ta tau na alu e sa ili lo temi e te lua whaasanga e mamama temi uma. Ioe. Tala noa mai mama, tala noa tu malua mata i le tupu a e waka matua lua whana. A o lua grandchildren, great grandchildren. Me sili na ua leva ta tau na e mau ailo to a file mo. Ma whana ai le lua mawhtanga ma mama, grandchildren, ma whanau, ia sili e poi.
le maua i lua mawhanawhana ma le lua mawhatanga ma lo atua. Lea o tangata pia e whaitau tuspai. Auro sau e toe lotolotoi i nei mea, e whaatele ina i pia no mawhau ma e baba ia e ia fontoe, ma le tamu whai fontoe backstab oe. Baba ia e lisi a wari ina e baba ia pia oe pe e fōua lau no koe ina. Io e ma whaatupu nei ma whau a me ele wari nei tamu whai e fōua lau no kono whatu a ure taitai. Au lea e tene wha mawha, i le lau a toe tau wha mawha mai nei, au it's way too late. E se pautala o i tala tangata e whaimi. Le po whaimi e le te tonuina. E pe pelo au tala i e whaimi. E o tua i lesi pe pelo i. Aisea, whawhian tau rangi lau no temi muni. Whawhian tau rangi, paloto le luafes fuono. E whaimi po i sitamalen tu, mali e tuak sama no e uma noa. To e uma, i le lua o la sau, le lua o lua tasi. E to e whaimi po i o lau. O le whaafia ila nena e mai o lo temi munibuli nei. Io si mea si o tau le talitonuina ai o e tangata. A le mele ai oina atu ai ia le tatou tumālo le pā. Fai se whainga le lei tau safia mo lo tau toki. Walaba lea. Walaba lea toina. E oi. Pamalo lo le lesto ina ia masi tau maua sona taimi ma sona avanoa. Ia masi ona fatua masi whanau ala whanau. Ia e so ia le toe losi vale fua le mawhauwhau. Ke le tupulanga o Samoa le uanga i mai. Ia, they are very good politicians. Ia le au politician ia whai mea. Ia le au politicians e mana umia le manuia o le atunu i lana nofa mai. Ai le to mana umia ni politicians e mai e su e mea i tutonu o le patuatuanga le tumalo. Le pere na, papastui, if I were you, make sure you make the right choice and make sure you follow your word. Make sure ia e tau muli walk the talk. Nea lava le mea ua e tu ina mai le atunu, ua e whamatala i lo tu malo, ua e whamatala. So be it. A ngā ilo ia ilina. Ta lia whautuanga. I le mwhai o na te se le tala o tau whai atu. O upu o le alofa upu ia. Papastui. Ai sou teimi ta pena le lei mo oe masiau lava ainga. O wati toi ano o isi a wali e ala langa atu i ati oe. Tumu le lea alofa. E tau wha balea i ati oe. E lea alofa tangata e. Ana ua alofa moni au followers i ati oe. Leva na batu se fautuanga le o batua. O upu o le alofa. Upu le alofa. Lea ua tala noa tuai ia le tautua a le tatu. Toi pa i pea, e le pea ona uto e whamanatu ia le vaenga na nafi na utala noa tuai. I le tusi a le ao ma malu o le malo na te lango i nai langa e tinga rapa whai ato pe ia e whai tua pato i stangata. O le tusi e lango i nai e le ao le malo mona i oe i nai. Na te lango i nai e tusa o lato malilienga mwhiutanga ina ma le kāpeneta pou o lo ture mai le malo. O le mea o le whaalawe tupu whapua se. Lea na whaamara lamatu ina na. Ai toe ta uina tupu. O le mea o lo ture mai. I le o iai se tū la fono. E mawhai o na whaamatu ua tuai se vaenga tupe. Sel mana yo mele e te tau o na nofo mana o lono winga. O le tūla fono e mwhai ei o na whaamatu o tupe. Ia po se lea lava tu inga whainga whai ai. Ia o lalo ra tūla fono tasi o lima.
no winga o mele te fai sa mo ta tu ia te fa mara mana ngata o fa no lave fa posei o le le stu la fono fa matu mai tu pe wala te mi fa posei pa pe ia ai ia i te tu ngo le wa mai le tatu paanga o le tatu malo o aso lulu te tasi ia o aso lua te tasi ia matu California nei ia le tofa mo fanua tupai machera ia le pula le mawar nei a vanua le mai lunga ia molo sila pisa mo ia pa malo atu i le nei vaenga o le tautua ma le unanga ia la tofa bua manaia lo sei manaia la ula manaia me uma ia au manatu le asforia so ua mo foi nei a vanua ma le nei la le lei ia ese mai foi le ta no ngor nei aso ia mai le vai aso o tuanai io sa wale aso ma me fo ono lo fa tupula ia me fo lo ali mai lo tatu atunu ia le manatu watu ia nei a vanua la to fa mo fanua ia se ke tala maia e fa felo ai ilo tatu atunu o lo mai mo mai me parol ia malo le sui fu mau tu le epa malo le folau malo la ma ia mo fai ina i tu la o nungo le ia ale nei fatoa tau mai fai asina malulu cold snap ma tu akilani ia tu ai fa fitai fa feloi ile mamalu o tatou pa anga masani o lo fa pia ona fa fonga mai o nanga ia so se tafa laulani po fea o ia e maua mali nei au nga ia e fa malo fa felo ia tu ia le si fonga tai fo po le swinga fo wa ia le lupe fa lele ia o to a fio mai ia e mai se ia tamam tina ma tutua ia mai se o tatou sunga fa fia ngainga mo latou fatua o lo fa pea na latou fa ia pea le ngaluenga tau ave o le tatalo mo i tatou uma ia e mai se sa mo ma tio tatou atunu ia alo mai ma lo le flautu la epa ia o te langona aiwa o le vana tu alanga le nei o uli le ai pa fitai to a o lo nei o suito taimi ia le lava la na fika mai ai o tula ia e fio mai o e te mai tai fa sala lau ia lau to fa lau fitalenga o le lupe fa lele nu mainga mai e tapo karame ia ile ne yaso te lo ia ia ta upu o e te pena ia ai si tata la no mo mua ile mele le e te tau mai nei le u te leo atwai lo ua tikle mai ua faise saunoanga fo i le fionga i le te ta i o le tuangai ua whapea tu lona i tu malo me o lona toe no fo inga nei ne fui lawa o mai le news no wha molongo nei iai mai sa moa news o le tio o lea ua whaatari nei se teimi o le nei vaiaso po le vaiaso asau o le a whai i se pono whaatausanga po se pono whaana masina ale hei ta pipi matala noa i loa ma ave lo tonu i le wha mawaenga to ina masa ili e loso latu te tai io te le lope na e whanoro i tala fau mai Samoa lea o tala noa tu ia ai ta amatai nei e whiawhi mai whanoro ia mana ia fo sina mata upu wa e wha iloa mai tu la epa na ia mana tua foi wa le lona tolu lona lua i ole tolu ia nei pa ina ole lona tolu ia nei pa ina talo na tau langi le wha ma vai le fionga ia tu la epa le pa inga le na uma le sfuluono ia saulo le lua tasi le na futo o mai nei ia o te tali tonu tu la epa a tonu ai o se mea o ngā lea tūlanga ua whai e tu ina ona o lea ma whaanga se tala ona ua matua lona soifua ia a le ngata fo i lea ua tele fo ia whai unga le tusai sa whai a o i taime o lona taitai
ia wa ave ai ma me wa whaasea ai ma whai atu ai fo ni la fonga le tala fia ngai le to tele fo ionisi ia ai la ko maua atu wa lela na ia yalo wa tatanunga ona matualon soifua ai ole anu whaase tuangalu ma le tofinga le mai lona tofinga e tu sa ili se tasi tofi o le tumalo ia ai longa wina e na ona wha mai na wha mai mai le tofinga o taitai ia ai nofo pele nofo inga se ia mai an pa inga sfuvan o sa onga lia na tonu rapa ai sa ta papea ta ita o le ma vai ma tofi sa ili se tofi o le tumalo o le nā tonu lava nā tawhapea ai o le tūlanga la iai o le tū atua ese lava o le polkiki wha mā vai ma le tofi tai o le vaenga wha o mea mani mapopau io e ave wha mā vai ma tofi tai inga le tuangai ma whapea lona wha mā vai mai le tofi ai anga ia le tū malo e sa ili se tasi ia pefo na saunoa pea le tātou pale mia te leo taimi. E le onge tangata o le atunu. O lo o ta pena ma sesi tamali e lava fo sona to mai. Pe o sesi fo o le a o ina. Ina ia mawhaina tau ave le tofi o le to malo. Ia rapie ne telo tau sanga pe no whai atu. E mana ia le whai unga wana whai wa leva na tatau na whaile nei whai unga It's long overdue. Ona o le tūlanga lava o le tala whea ngai o ta inga ma mea sa tutupu. Ia wa tina whai ei la fonga ia o le tūlanga ua li e wa tātou te le mawhaina tātou controllinga ia tātou supporters. Ni whai ei nisi e iei o latou I tū taulangi o inga ia wa yele a fianga ni fasala launga mani la fonga ia le la fape ia fai vai ati foi lo na ia no na ia tamali wa matua lon soifua wa lo foi la na tautua ia Samoa Maria awai ai ana fai ina ro to ina fai de lo oro tasi o tala moni e matua ia lo fangia Samoa moni lava o ele to na malaina lo na foi tu lai mai ai pe o nga I tangata mare fifia o lo na fa fina wina ia lela wa e sa no le nei temi io ia a mai ia fa ia o mata su mai se fa tuanga le lei ia sa fa mau ni nei upu au mai I uma tu foi lima tau sanga le ato so meto ine wa le o pantasi matur so ifu e uma tu la le lima dia o bad one ia ale se so no man to fole tu la e pa o tu ia ila le pe a fai e mau pelo na soifua o ti ai wa matua tele le soifua ia e te tau foi e ni vaenga o tu la fonu ale fu le a foi le fon fa vai I le matua le usanga te tau wai ona fa au pele au nanga a sesi te tono vaenga fai a malo ia o le tu lana iai ia mantua foi la ia ne te iwa fa au pele mana o to ina no fo pe te tono o le vaenga fai ai ta ine sisi ai ia ta se ai foi la ni si fai unga fai ele ngatelinga ina te o fa le tonu lona mafau mentally physically ia o tu langa na pole ai malo fa ia ia te tunga le ua te lo foi lai le to tele se meta talo ai I le vanga le isitoia ina ai ona o le tulanga fu le o le amana ia o lana long service umi tau sanga ia on fai fula ia sta o mo ia pode le o manino mato ina pe na vai ni tangata ia o mai lunga ia le la mat pe pelo sto ina talu ela to ina me fa pe ai tango ia oi fai mista o ta po kalan ita te fa ia mana tu ina le apa situ ngat man farol
e le lei whaftai tula epa. Ia a whafonga, e le pine lau tala le tula epa, e whafonga e le ta mama tua ia tula epa. I tātou po ka lame lo a matu lungo le tio. Ia o le tula ia iai, e joe wa leva le tautua le a fuita mani i tono le atunu. Le telefo ia na mele le sa fai mo sa moa. Ai ia o ana foi fai unga ma le taita ina o nisi o vaenga o lana vaenga fai ia fa pea ona lilifa iai lona puipuia lea tele na upuia ai le toa tele le malu le atunu. Ia ai au whaafonga mai le tamai atu le epa, malo le toa, malo le folau, malo le tautua, wa loa tau e tautua. Tele fo i mele leisa e whaia mo le atunu, e le whapea fo i ngalo. Peo na sau no fo le sunga lau le mali toa le whatautonga, tula epa e le titi au mea sa whai mo le atunu. Ia waitis lewa ai mo ia sa mo malalangi atoa. Ia ai tau ina a whai e manuia mamoni le tu langa wa au mai. Ia na o le atua pulpule tu, ia whaafua loa pia lo soifua. Ia ma au nai foi poni fautua nga foi. A wale vaenga po ai lava o le a filitanga ia le vaenga whai vea mata itai fo. Ia o te tatono. E mana o mia fo ila na sosoani o ia o le tamamatua. Wa loa tau sanga o ia te tono. A vea o ia mata itai il vaenga whai. Ia mai seo tata watu no. Ia o tatono. Na o le atua na te whamanuia i lau sunga tula epa. Ia e mai se fo isio whatua ia Gillian Malfanau. Ia, o se tala pupu le natu la epa. Whaafitai tele lava, hawhi tele ia o lo puponga o le sui nau tapo kalame. Mori tuai se ngā whaafitai. Ia vai se tāu o nei tala e whai atu. O ana nafi aia o ana nafi. O le aso, o le rumanai. Whaapena lava o na whai. Ia, manu ia tele ia le anga ia tu tama matua ia I lana tue no fo inga. Mapanua le ua vavao le mawhauinga se le tusi atoina. Head of State. O lana tusi wana lango ina ia re kapeneta e tusa o le whetuna ina e masi I tau mawhai e a mai se vaenga tupe e wha wau ai le tūranga o roo iai le teimi nei e mesi lava I le au whaingarua tutoni o le au whaingarua ngare maru. Manisi o departments e mo mia ai se emergency budgets lea ina ia wha wau ai ia whatautonga ngare maru. Sau no iai whamanu. E moni tu la epa, e sere, mantua fōra tātou watu nuu. O tātou ta o ni tangata e whi momo wa ia. Ia tātou tangata o le taimi wa agree le mea, o le taimi wa disagree, o le taimi wa whaasea, o le taimi wa whela wai a. Ai ia manatua. I lunga lava o le malama, ma le whaitau wau ili, I vai leina o whai, unga ma whaapunga au mai. Ia wato o te isi wo ta inga. O ta inga, ona wa whaalonga tu o whai mai pai, a mea whapea, whai mai la whai ioi, a mea la wama, ona o ta isi se ai lia. Ai se inofo I whase sin whapea, hang on, se I o whaitau I o malama. Ona o tu lea ia peifo ta ia o onga matua. Mua e whaitau malama, msa ili. Ai te li whaia sau whai unga I e mauluma ma esi se. O le mele lo titi lo tuai nei le mamalo le tunu. Ua follow lava. Ia o whai lole upo le pese whai angange follow the leader. Wa na whai mai o se ta wai po sana wo po ai. Ia ua whapenana lima ta inai latu. Ai le se ino nofo ma whai tau va ili. Read between the lines. Ile wha upo ona malama ai lea. Na ftoa whai ele whai unga. Ia ale mele da te whaitau. Le se vai panoa ta te le ioso atu I lunga. O benga ta whai ilangi. Ia whai o le whai mai o le. Wa whai la fonga I le fionga le ao malo. Ai whai fo I la fonga I le fionga le Minster. Po le Deputy Prime Minister le fionga ia mulpola na rosa. Ai ia manatua. O mea nei e te tupu.
e le o whaapea mai la a mea wa le ai wa mativa sa mo wa le ai se tupe ma le ai e lo i le tupe le taimi le o le polo o le afo le budget le lua fa lua o lima le lana le pasia ton ai o le man la ai tupe le malo o le mana o mia le saini e le a ona o tula fono e iai vaenga o tula fono e le whakale tasi o lima vaenga lua o tusa o le whai ai la ia le avele le afole tau sanga i le almalo le la e mai e na ia sign approve mai ai na whanga i oile i o le budget ai o le nei o wha vivesi ia man tō fo il newspaper le Samoa Observer le fe o tu o mai lunga o feta nisi wa le mautonu ia tangata whale mai wa le totongi le ingi a laungi le ingi o wha o loa tawa wha vivesi la tunu uma le leina mai malama le fionga ale minsta o tupe po o le o lo se eti e le tofingo le sui palemia fa malama uma mai o le wata pena pe na sa no fo la o le malieto ta pena ia lava ina ia lava le taimi ta pena ma fai ele budget fa so ai vaenga o lo mana o mia ai o lo male nga lulu le fionga minsta o tupe a wala le budget o le lua olo lima i le lua olo ono. Mano, o lo manino ama enga na amai le fionga le insta o tupi o totongi o lo prioritize ia totongi la ofenga luenga le malo mo la to pataimi o ngā luenga whakalate o le pension tangata matutua o le pension o tangata o lo iai mana o ngā whapitoa o le tino i o le auskola sipi o lo iai ngase tu ngā e a mai fafo mo tonga fitinga ia e maise le sapalai o vai la au mafua la au mo le fale mai tele matotua ia manisi le suau ia manisi o le vaenga ale ofisa o fatoa o lo manino lavan au mai ai ona o le nature fo i o le Samoa lana fa mai la uo ia o te tali tonu la uo they turn the deaf ear they turn the blind eye ai le nofo lava tangata ia ma faila na ia fai uma male malosia o le loto ele o fainga tai ona manino le vai wa pule ala pa male a le ngale loto tangata e pongi sa me uma ila na vai ile turanga le ua tatu ia ile a fo sa pink October ia maleanga i o le fama i o kanesa tatu o misi le tupa o to lua se as you can see to la epa I'm wearing a light pink pink top and I've got red mixture with pink but still is pink yes la kawaina fo ile mato ofisa okay na mato le Pinktober se fai wa pe mo ia lu o mai tala le society lu o mai lu se fulu tu inga kanesa po cancer se o ia a le lu la pe o common cancer se ia le tau te va ia o le prostate mo le matu tupa ia a o le vang o susuru tupa ia se ngai te fa popo ele tau o October pink le o ia tini mo fa ponga sa Io e se le tau o lea whaailoa. E se le tau o lea whaailoa whamaite mai ina ia whai maawala e si le upu e sili le pui pui ai lo tonga fitia. Ina ia vave na sa ili se fofo. Siaki fo mai. Io e me manatua tau sanga wa lewa. Sa tātou le whaina le nei upu cancer. Moni. Wa fole nga ngana le cancer ia tātou yasu tasi o le kanisa. Ia ona olea nisio i lātou wa whailangi soifua.
ele I loa o le atu e ngā mai exist I te tono si o tātou atu no. And waina ua I loa e so solo o le wha mai anyone in nei laulangi o no mawai. Ia al pangalia na tuwai na sa ili ni fofo I nā wai taimi. Ona o le mautonu, ona o le lava ni wha alawi loa I le atu e ngā wha mai. Ae pēla wa whai ele Pinktober. Pei o se wha ite o se wha manatu pēa. Ina ia a whai wa e o lea so I fu o le tausanga po le alo matua tu lai masa ili ale vaile fo mai. E paila utala ona wa yaini o lo ainga wa o yai le whama ile nei. So I'm a great supporter o le Pinktober. A short tama, ia na whailangi lona ia so I fu ona le mai fo le cancer. O lo father-in-law na maua fo yo le cancer. O your sister Lena o manelo na ola 2 years ago. Ia o le cancer fo isa mawai. Ia o la utala le tafatula e pa ina ua na walu sa moa usau awa wa ngasi si oso. E wala au mai e tau. Se po te maua se si watu e fofolo na tua se tulo fafonga anga sa moa. Lena usa idi ele fofo. E whapea ma le fo ia te au. O ia, na le wha alua ala na fofo. E lua al fofo nga le mai e loa le malosi o le mai. O ma le wha alua e vinga mai pēla o so ia te au. Te watu le fo. O le wha a wha lona whai mai e te au. No whai lole iai. Wa ai o e uso. Alu ina wa ai le fo mai. Wha au. I e fo mai. E you insist, you push your family doctor e whai sau MRI. Whai sau scan whapitoa sau wha ata whapitoa. Ona o lea wa uma le whao fofo. A lea lava e te vinga e ti ngā lautua. E iaila uo sa whapena le tūlanga na ia. Wa oko meki lava leo o mai lo mawhawhau. It could be a cancer. But she's a very tiny person. O lea so tonu a lea nā whai nai mātou le flooding i nei au kilani. Yeah. Le asonga wa tina inga alu lol fan mai mero moa. Ai mawai lo le tala ua stage 4 le cancer. You know, eila le mela le te watu ai a o whaafonga ma le mamalo le atunu. Awa tātou te no fuai. Awa le whaiele upane whapea singa mea whamei alu fan mai se le ai e sili le pui e lo tong fitia. O ane ti ngā tātou tino e te loe le masani ai. O ina te tūma sa wali sa ili. O isi fo I tu langa wa whaelo mai e nisi. O a ungo le cancer. Pei fo ila si o usolia. Whato a lia e are ti ngā le tua awa too late. Awa too late. E le whapea na masani e na o ilu I le ti ngā le tua. Le la whai atu ai. You know, a whai ne sau siaki o le cancer I le tausanga le nei lua o lua 5. Tenga tangola I e whai every 2 years. Ma e toi alu pēr toi insisti lau fo. E toi whai se sio siaki. Wai tātou te le loa. Tātou te le loa. Ma whai ilo tātou ni fo mai. E tau mate fo le ngā lue ngā li mata mai tai fo mai. Ai pe o tau la lia. Ia whai ia leitu pā mātou tina. Ele, ia o te le wha mai senga fo ia ave I si tasi fo I o tamali I. Le mana tau tua le vaenga le cancer I Samoa. Masina lente nei le no au Samoa le whainga palota. Na tau e asi mai o nalo. Ai sau maliwai. Tau maliwai Shirley Birch o ia lea sa tū malosi mole Cancer Society a Samoa. Ia o mali ale tina. Masina lente nei a September. Very unexpected. O tulanga na iai e longo po ia li ile tātou atunu awa tātou te no fuai. Awa tātou te whamoe moe whapea se ilonga te alu fo mai lei o oe lava ia e te iloa le tūlanga ia te oi. E te le na mātou whasoa ma le man tina ia Shirley whapea mai la ia
le tupa tātou tina. A o le taine te alo e te whaamalu, o ina te kei lawa o e lau o test. I lalo le shawa, i e whapena whaasolo o lima, mai lunga o lima se io o i lalo lo susu se tulo. O ina e te whaalongo i loa peo i eni patu mani mea, o le taimi lo e nā. You pushed your doctor e whaini au wha ata whapitoa. Ia o te le tupā o li ia o tō pēna whawhiwa. Wai, paule o te loa le matou a inga. Sa whai ana test o le prostate cancer. E whai ana test. Yeah, and it's good. O le whai tai every 2 years ma whai ana test. Why, you never know. O mantua o tō tono tātou te le iloa. Le foi la ia. Pēna o whai atu i le tātou vaila le nei o le Asia. Le o ma ua le misi tu la epa e inu la vale vaili nei ona o le a ua te lele o ngā te lele swinga wa mai loe ma ua ia ma look at me, I am gonna be 65 in few 3-4 months time, despite the age, but I'm still going. O te whawhetai ela le vaile o le Asia e inu lava o te lese swinga. Ia o se whamanatu lea. Lea leina o whaatawa ina ea o le Pentoba. Pentoba o se tu alanga o se leo whamanatu. E le whapea na o mātou le tupata maita. E whapea na whole tupa o li. O ana nafi. E ui o te le tau iai. But I get very emotional. A 30-year-old. Tolu sifuru tanga o le tene talavou. Na maliu i le cancer i le weekend. O lea tina. She's only young. She is leading le basketball team in New Zealand. But she died of cancer on the weekend. Lela ina tupe o se wha manatu i o tātou tangata. Wha i le moto, wha i le tangata matua, wha pena fo i le laititi. Ye nisi fo yo tātou whanau. Ye nisi whanau. The age of 9, there's the age of 14. Ua mali liu fo i a ungo le cancer. Karo. Ia, e whaila si tā ua te reo ne yaso. O le tau anau i lo tātou atunu, tau tua nā, whaile siaki. Nā te pao, o matou fo i whapena. I o risiae, e tai vai aso ma ia pe lele leva tila tu ka ika test o le mea e ai tau pe o le famanatu mainga ale aso piniki o ke topa piniki ia mo i tatou umalava ia so the common cancer i yamato stats le maua mo tangata Pasifika le tupata matai the common one o le breast cancer and the cervical cancer. Ia, o le whaamai wa lewa na tātou whea ngai ma le ni whaamai. Pei o aso ia i loa le upo le cancer. Ai pin tātou o le elingo na tau ale mai Samoa i nawai teng. Ma tātou tau ale mai Samoa ale loa le o le kanisa o le cancer. Ia. Ole, mo ia a whaafonga mai le malo le atunu i Samoa. O le leo Samoa. O le Sasalapa. O le leo Samoa, o lo o tele ia laula au e mawhaina lato whaanga ina. O lo o whapea mai. O la au nei a whapea na lato sakaina. Ai inu. Tasi le ipu le aso. E feso soani le nā e le prevention. Le poipuia maua le whamai. O whamai e whainiau lau ku awa se ono. O niau lau Sasalapa. Ma niau lau mango. Fufulu mama. Ni ipu vai se wha. O na saka ia. Saka mo awhai tu la. Na mai lola ia wha maalili. E strain i se afoi.
I se whangu tūlele i le aisa. Ia whanawhana la wipo e tasi i le tae au. Ia mai mawut mawani lau mango I ni mani lau sasalapa I nei a tātou. E mawar kuava, but not the lau sasalapa ma le lau mango. Ia, le lava pio le tāua le o le aso le whapitua mo tātou mawhanua o le soifua tapena. Soifua tapena msau niuni ia I tūranga whapea. Na so ono, le ua ngai ma iai le pāle mene ia mai o te lona sa e asiasi I le whiunga li pāle mia, e pio le whamaunia mai o le aso ono, ele o le aso le nā tau wailana whiunga I Samoa. Au le aso noa le ua atofa, ia mo le usui o le ua I pono le pāle mene, mo nita usanga o saude. Ta o le leitu la epa. Mantua le sa tu I le aso lua o ke topa le usui o le fono ina ia whapasi e tala tupi. O le la ua toi tolo la I le aso ono, o le aso ngafu o le vai aso asau. Ia o nā e usui ai le fono usu le pale mene ia. Ma ape lo le tūlanga o le tala le tupi. Ia matu ua lo le tau. Le nei mea vevesi ai le atunu. A watu tala se a mai ia on pena fai atu. Tupu mea nei, la o le tele o le se le a mai longa newspaper, ma fai ngā la le fai mai e nisio o le vaenga lai tu. Ia, mane. O iei ni au taapuna e tapena mai iei mo le ta o kalame. Okay, o le mana iei o le age, fa mea lofa le malo Japani, le wa watu mo le to amako, I le ofisa le palimio te le lopena e maua se tala le tulanga la epa. Ia, o te le fesosoani wa watu e 1.544 million Ia, a o taenga e wha le leia ile au nanga I le vaenga le immigration o masini ua mwhaina wha ngā ina whai ele verifications o passport ia whapefo I tō ninga le au whainga luenga. Ia whaftaifo ele o umalawa ia le ngā luenga la bea I male sosoani a le malo Japani mo I tātou I Samoa. Mana ia le whailo inga te le opena e maua le whailo inga a le minstao o Ta'alonga ma anga nuu malana sui minstao. Ne foi sa whai ele tau talanga a le ti a kontoi ina le whiunga minsta ia sewa muli fasi toma ia le nawo atu whai e ese whalawlawe le na tula I sa sen mai ese live se sia te wana po. Aila na po wa te ale wala ta te fu. Ona whapea o se mena tupu le malai wale le I whaleolo. Wālu ale waala e tauna take off. Wālu lawa le wa fiu le pailate le mwhainga lifi le wale a watoi titi o le me ngata I le runway. Whamua te I umo le pasese to a halt stop o le waa. Na toi li liu mai la le waa I whapena toi li liu mai o le whale insinia sa toi whai ei tonga fitinga ma mea o le waa sa tau pesa tau nuu I le te o le tolu. Ai whatua tau nuu mea na pola a tahali fitu le po. I whea le sa wale vale, tau nuu atu I New Zealand. Sau mai Samoa I nei New Zealand nei o Kilangi. Io e. Ia, so se manu foi la, ia, se me manu rale Io e. Io le tokele o le sa iai lunga le flights le sa whatata noa mai le malai wale le I au Kilangi. Whapea mai ia vi ia le alofo le tua. Ia ane taunu alo le upo I sito ina hapea o le pusa oti le nei tapuni loa ia. Na e whatatari lea le whai e whatatawanga le vanele wa tātou te le tala noa. Tātou te le tala noa ma tūlanga me tutupu I lungo le ea. Ia ai sa yani mo taua nisi whaftai le alofo le tua. Sa whapea o na malu pea au alofo le tua I lungo pea o samin pea o le ea.
le na tau no malmanuia mai ele whainga malanga na pō. Malo, whaftai. Ua e tā ua nere wa le mawhanua. Ua te mantuai ia le tasi o Twin Otter le ua au mai I Fairfield. Ua mai Canada. Ma le ngā ruenga a le kapani wa le. Nā mai tu tonu pe $4 miliona ele ai tā lafu o iai. Au ai o tau sanga le lua le tau sanga le whanga I o iai le Samoa Airways. Ia e pa ui whapi ma tu $4 miliona e tā lafu na toi o le vale le lawa ia. Le fui lai whatupe a Samoa Airways le $4 miliona le mai I Kanata. Ina ua umale na o na whaile ia le isi Twin Otter na u whea rua I temine I Samoa. Au le ua masalo pe tau me sistemi na tamai Canada ma whaawa wai o man tua ina we tar no mata o valele e tasila le nga tele al fainga malo al fatu tua ida tu samu tasi tu tongi nga meni o itala pula pi fa linga tuli ai ele si banga mala tu te I tu tongi no itala na so fina Moni a pe no fatu al amatanga ta pokalami ona ole le faitau mai ai a faitau manino ma I loa ai la tu vai laina a le tele ia to va ai le afo le taimi no la tu la me le fainga malo I le tele le afu sa ai wa nei la e hui ina ua ma le pele ala le fainga malo le pa inga sfufitu ai mana tu o tangata na to fia le sa ia mai se lava ia le si la fia fa pe fo I le sunga ia le bangalo nele ya fatu tien Ioi. Lea e CEO le official le Samoa Airways. Ia sa fai le ngā luenga ma le wha maoni le tongi ino ai tā lafu. E wa whetau I ele tūlanga o lea tamari le wha maoni ma le anga maa le tomai. Wa ela ele wapa ui la lo le tato ai tā lafu le vanili. A le fo ila to he ave ele. Lawa ava sa uni le Twin Otter le to ave fo I Canada. A wā lo toi repair inga and overhaul atua. A wā le saunga o tatu tangata fe malanga ai. Ia. Malo. Epi ole ki ama le tala o mea ia mawhanua o le tōngino ai tala. Pa I o tōngino ai tala fu tele le malo mai le 1.2 billion. Ia le fuio mai e sera I talafu ale ba lele lava ia $4 miliona rena ia. E lupa lasi e la lope tu e musalo pe tu $4 miliona. Ia le talafu le. O le tato valele tu ai le tele ai talafu. Ale to tele la o whainga luenga le na whaano nofo le ni te tongi. Ia. O le whainga luenga le. Ia le na ina wotu la il tu whainga malo le tu la I atu. Ia le la sa wha mua. Au mai ma lisi o tangata whainga luenga o le ale umi na wha malo ai ai le ni te tongi. Le na toi whai umai te tongi umai la tongi. Ia wha awawa tu ai ale te tongi ngo ai tā lafu. E se le mana I o le tūlanga le watu lai mai. Pina tuli loa la berta poka la mele lumanai o le malo malato fuafuanga. Na so sila fia o ina New Zealand. Tata noa I system mania tunuta tenu no fuai. I le mea le tau sa I lia mo meo drug screen. Ia po drug test fo ie ma losi te leni atu. Na so sila fia mo le tula I mai o tatu whainga malo fo o le atu leni. Tula e pa ono le tūlanga wa iai le ma ale o le mata upu te tonu o si o tātou malo. Wa tala fia ngai iai o na amata mia e drug umale au whainga luenga. Mata mai le pale mene, sau le kapeneta, sau I whaurulunga matanga luenga. So astangata whainga luenga. Ia, me la vatu te tainga sa o ngalua I ni company tumaoti, company kesi. Ka o
O le tampangila ni on mai ma whaururunga o i Australia. E iai taimi. Tu se te alu loe te foi wa recruit o te whainga venga i. E mo mua lava ina wa uma au mea. E alu loe whai lau medical test. E te alu ela iai al fo mai whapitoa lava company. E te alu e whai e ngā lau drug test. Po le ale le leo qualifications, mau experience and everything. A sau test muli lea. A sau le test le ngā e negative. Le lei. A sau loe positive. That's it. You get dropped. E laki le dropped. E le anga le refer o le ofiso leo. O le mea na ia i tonu whamtanga renga al malo. Iai umamia fesili e mai te oi. Ia, a whapea iai se wafula o le matanga renga al malo ini. A whapea iai se salomianga o se tangata. O le elwa tu whainga renga o lona whaia ia tūlanga. E o ko meki lava whai test suspend straight away. Maturi. I langa i lalo tu la fono o tangata Employment Act. Ia le tūlanga fo na watana whai a tātou Samoa. Ina ia malu puia. Malu puia. Pai o tangata whainga renga. A o to tono le atunu ia malu puia Samoa. Wa te whai la epa. Wa over ai iai. Ma tua i le ai se file mu e maua. I tupu langa tala vau. Ia. Tua i le ai se file mu e mauai. Ai vanga nanga ia. O le tūlanga iai. O na over ai iai ma le whanua noa. A whai oni a inga e 5 malosi o lo iai le tupe o lo iai le se leni. E lautou te whai ai ni preventions. Ni ngā ruenga la mea ai mō se tala vō. Po se tangata matua foi o lea na te whaangaina. O la i ele lautou tupe mwhai ena lautou a maia ni a wale sosoani ai mō tangata lea. Ai atu o mai la o se aina 5 mai vai. Wa whaase se ina le mawhawhau o le nei tangata o na walu ta inga whaonga. Whaafewhena mo le la mea i le tangata. Ia au le mai ta watu i le talanoanga le fionga le al tātou palemia o lo o iani po kalame o le ta mawhai e whatutu a wala le ngaluenga la dea i lea. Matango fie. Mana ia te le ia le banga le mōre whapaponga le tātou atu. Ma whanua tā pai mai i le ua tanga i me. Le ua talanoa mai i la fionga le sui palemia po le fionga le tumetai minsta o tupe. I le tamwhai e whaonga le lua vai aso pe tu e se ainga luenga wha le miliona, proketi miliona, ai se i te pena le leisa i linga o aseta. Ia o lea fo i proketi tāua. Ia ma o lela te tau whaarongorunga tu. E ono te le se swinga o tutonu ia pe tu o aina ilo pe ti whai pe koe o mai mataulioro o pa o isi sui. Isi sui mai palota. Na latu ta ia le pono fa vai ai o te tonu ta no fa sama no ia po la so sila langa o this is one of the major projects ale tatu o ita o to terminate ia la so sila e to ono te le se swinga o le fata tonga o le proketi wa le o mai le lua vai so fata o to se no si to e tau pena ato na so sila le vai. O te matua i o lango ina le tūlanga lea tula epa. O tūlanga la ni mantua. Mai ala matanga, sa iei tu malo la sa iei fete na inga. Sa iei fete na inga ile no foanga po le whanua. O lo whau ele whale la lea o le whono whamai. Ia palauli ele. Iyo elena o palauli. Pe tolu e whau tu malo. Ua whau whale lunga o whanua a le sa tū le tofi. O le whetiri la, lela ua le tū la i mai nei le tofi.
Ai o le ala le impact o le la ia le fete na inga la lea o le fai whaawau o le fono whaamai I tonu o le fale le tonu lona whanua. O tūlanga na iai mai sa le tatau na o ia le nā tūlanga o le tūlanga na I whanua. O le si maenga mo meo a seta. O a uma a seta o na whaamai ai le fono whaamai. Mana tua le sa avile tupe whaua le fale ma whaato tonga ai le fale. Ia mai tau atu fo ni tala whaapea mai. Ia na loa le a whaile pāloka te su atu wale ai ia microwave wale ai. Ia no wa ala tata wai sa ili uma a seta ai whaile registrations o I tū mālota I tasi mālatu a seta. O le si maenga o le committee ona o le o whapea mai. O iei nisi te tono committee nei. O tau a inga lava. Ia sa le ta tau na mai ai ona whapea o so a inga. A mai le tangata e anga waa. Le tangata e anga waa e mawhaina ngā lue. O le tangata e mawhaina tau aveina. Ia tiute. Ia ai mai se futa iala lo fata tia mai e tato poloketi. Ma le lesi vai. Wa ta tau na o kika umalato account. Ona le maua mai. O le wa iei nisi. Ia o mo le Samoa e se whai me to tia mawai. O iei nisi I fono whawai. Ua nofo ma le sitala o lato a inga mai fafo. Wa le sitala o lato a inga mai fafo. Making out o le no nofo ai Samoa I le itu malo o le tangata. And beneficiaries o tupe maua le atunu. Ai ele o alu foi la I le tangata lea. O le alu le tangata le to tono le fono whaamai. O le o tūlanga na iai. O amota I o lango ina le tūlanga lea. O le whaata titia ese o pokalame le fono whaamai. Ai orit uma ma whaifufuanga a le tatou malofo. Ia. Se I kako wama ia I se tūlanga le lei wai peia pe o mea o lo tau tari iai le malo I mo tatu tangata. O leta e turi loa lava ia ana tau ia man o leu amata na ngā duen malo. Leu amata e te tau whaalongo ua tau maua se au whai o le emergency budget le ua confirm mai ele head of state. Peo na sa noa le fionga I minsta o tupi. E le mawhaina loa nei se a foi a whainga o le urgency budget. Ona o mai uma lisi o tutongi, a launi, ma o waktaini a matanga luenga taitasi. Ia mana tua la e ese rate o tutongi mami. E le mawhaila nga pinpoint ia se amount o ngai fia I loa uma le to fia le lisi o I lato o lato tongi ina mwhamanienga. Wa o nisi mtanga luenga le no maua le maasina teime palota. Le na wa iai e lato performance review wa iai si tanga o tutongi. Which is, that's another issue e add on top of it. Mana ia. O le meta ua whawhetai o le ua tali mai malango mai le head of state. Iwa lena pesibiko ia le. O le meta ua saini le a ao le fionga le ao malu. Le poi whanongo mai pia langa le tele na avise tangata malatu shea ina le tusirto ina. Maforinga mai u whaasise nai le whanongo tangata ono le wording o tusi. A le labai manino o le ai o se tū la fono. Il wha matu mai iai tupe I tua I taimi la whapose I whapea pe o na iai le snap election nei mawhamuta whapose. Manino a upu le whafonga mat whanongo. I le avise ina. Il whanongo. Ua mamau a le oso mai ua reise tupe le maro. O I nai loa I mo le tau whaaleanga. Me tono na o le tau whaaleanga. La a mai whamai le ai se tupe ale malo.
ana le se tupe ale malo la le watelele le ye le pulo le whaputanga tupe ale malo ona ua le tau mawhainga le whainga malo te tongia tato ai tālafu e reserve ele to yeni tato no ngā tupe na whai ona lea o le lei o le managing o le totongina o tato ai tālafu Mani ia pia mena e te taua ona manino ma whaamara malama i ua fiu pui whaamara malama tangata i nei mea a whai atu leo le 1.2 anga e fitu se furu fitu lau miliona le mele tō o le apo ia e se ala tō anyways e le taita ia whaatangata o tau ai o tātou tangata malama le lei ia i la tō oro tau whaila vai whaane nefu ia le soifua o le tamao ainga o le atunu ai tatu te talo a mua whanua i taita inga ala fionga i le li pāle mia malana nofo inga i le teimi nei ia smooth e mo ia o le naturai e le whape smooth e tau whae tele me tau te ui ai o le aso sira fia e tūla i maile nei lima masina e whaingofia pe sira atu whaingta o te talitonu au ia. Ona o le tātou tai o le tangata lava lo na whaatua tua i le tua. O tangata e le whaapea e panic ma whaapea mai a mea o le au whaasasei nei lo na mawhauwhau le ai. O lo tu a toa lava ilu mo le tua talusanga i aso taitasi ina ia ina le fionga a le tātou matai sili. Le tātou whainga malo, ia o te tātou foi, e le tūlofo ia le tua lana whanau, ai maise, lo si sila fofonga le tua, e le tau ma whainga ina ia la beai, ma whaafile musa mua. Ia o i, o fōlinga wa aia ia, a fo i o peo ne te whai atu, e le se whamawalunga o sesi, o le fōlinga wa aia le ua tali mai, le whinangalo, le fionga le tua, i le landslide le na malo ai nei le whainga malo. Malo, ua tua nai whainga parota, ua tua nai ia le patautonga. Tua nai atu le nefu na iai le apo i le singa mai a le ni pāremia. Au lea ua tātou tilo i se lao le lei, whangasolo ai ia le pokalame al malo, ia malitali mai o Samoa. Nea sau sila i lona tūlanga leona au te lenga. I le meo te tau o na wa ai iai ia le lau tele o Samoa, ma take ti iai vai instead o le toi tala noa i nei mea o le singa mai, o le private jet, ia o le tūlanga o tupe tutongi wapi o mea umai o le oro anga iai, ma faufonga o nisi tangata e o esa ili. O le leo fo i lea na latu tu Samoa mauna tō ninga New Zealand. Wai pe o i uma ia o lo tau mawhai lea tu e whaalavi la vea ai ia le concentration ale malo mo se sa ilinga o se Samoa rumana i le lei. Ba lele o le leo le nefi o la au le malitoa o le singa mai whatautonga ua tua nai mamei. Lasu finga. Mone sau noanga tu la epa. Ai titilo i whale mawhauwhau. Se o mea wa uma atu me to tia sa whai le taimi a lo loma whainga palota. Taimi a lo loma i oi whai le stala. Tele foi mena te tupu mai. Loma whainga palota. Tele foi whawhita auli. Lo loma whaatautonga. Io le ame na pepese ma whaapea mai nisi. Ai se ilonga e oso le mata la se si tūlangi. Whato ai loana na pale mai le fionga la au le mali atoa le tofi pale. Mia la wane la. Lea la mo tau no. Ona o lea. O le mo lia tau sanga. E aso uma. Le fai anapongi. Ona o lea. Mana o mia. Le whaatasi o le atua i fai. Unga fai. A le watali fai ali le atua. Le whala o le tini. Ua fai malisi ngā mai. Na nofo i eise ta i tai. Ti tilo ifo i le pangatia o lona atunu. Whaapea ifo. Toi whaapopo sesi a venga ma mawhai te tono o le atunu. Ono lea,
le loma le I pasi le tatou paketi. Le la natu I foi ia malona au ainga. Whapele vaenga whai le fast. La tau te tufa tasi le tupi. Te tomi ai le private jet. Whai ai lana si ngā mai me uma. Ia se taimi muli muli. Whapea na solonga le leia ia tau mawhainga le malo. Ia la le si mea. A whai ai tauna toi reimburse le tupe o ala o mea langa o lo I lalo tu la fono o le anga waa ia le fionga le palemia ia I mo meu medical treatment overseas ia le tūlanga foi la le alo le nei alu toto o le mea foi ela tala a ma le wai a mai mta upu lea I le tūlanga le alo leo le nephew le fionga le li palemia le na malanga atu Samoa to pay his respect ua le ai siona tua a o le susunga lau le mali atua o le whaatama I ainga ia tatou uma o tatou ainga o ai a tatou uso po tuangane ua whai ilangi fo launga a o iaini a latou whanau ia o ai o tatou whai matua mai ia I latou ka pēr la le atali I lea awa avea le malanga atu o lea alo le atu nuu malana tō ninga wha leo leo wa avea ila ma mea ua langa ai ni tau wha leanga ma ni tau wha sese ma ni tau whaiwhainga o le mena ofisiri ngia o aula nai whape o la mata upuna te batua alewe a mai nei ua a mai le observer ni tu singa whapea ua whaasea le komesino o leo I Samoa ona ele ilongo ina na ia ele ofiso leo New Zealand o le malanga atu se tangata whapea o memo a whafafonga mai le komesino leo ele tau whaanoi atu le malo New Zealand ia te oi ona o le ele I whapea na malanga atu le alo lea is a official role ale malo New Zealand o le malanga atu on his personal capacity o le whaatautonga o lo anko pe tau foi o le tamai a te ia o le tofi pale mia le malo Samoa ala me a mela le no silien to te batua tampo kalame a whailau tūlanga le wa ave se whaasea ale komesino leo I le observer ele so eina le observer na ta upulea ele so eina fo ele ula le nei o puloa iku na te le so ina o le mata upule na o le minsta leo le fionga le palemia la mena le olo I Samoa le sui palemia la mena mi foi la na fase ai a ole mata upu foi na ai ni suenga ole mata upu na sueina le loia sili ala le melo la I mai nei ole wa oso ai le amoso le sile nei New Zealand fai me tonu ale ta ole tau faleanga Whapea mai ua vili, ua vala au, ua tusi I le komesino leo New Zealand. Mono whapea tutula epa. Ia na ua tulo wan whafonga anga fo I au. Mwhaina whaaliwina le whaingilisi. Whapea oe vale le afionga le komesina leo New Zealand. E vili aki ate oe lea I le asosa. Yeah. That's his freedom. That's his free time. Ele ma ole komsina leo I nei atu muuni ele tu billion telefoni a foi ole ala request you've got to put it in writing ai fa pe mai ole ale awala le miele o se so engal malo Samoa you're not part of the Samoan government full stop me tonu la leta o le tau fa valea ma tau fa se na esa wele la mai lunga fa pe mai na he's so contradicting he said wa uma ona confirm mai le counties manukau I le mea o lo base ma station ai le alo lea e mawhaina ta mo malana toninga
And secondly, whapea mai, wa alwe moli tū le alo leila lo le komisina, what are you trying to do? O loo e tamawhai ina ia tulia le nei alo malananga nuenga. O le ale me la whai employment investigation, he has not committed any crime. The only thing that he did, ole escort ole fionga lau le malitua. And he showed respect by saluting him. Ola na whaatai. A ole nei wato te langa mi. Lala me to te leo e whaile tau su engale na. Lame ole alwai longo e ave lana mata upu. Se i tau nu atu i whanua le fionga le li pa le mia. O ia lo e le tofi le tofinga o le minsta o leo mwhapui pui. O leo wa ade i tutono le newspaper. Again, Samoa Observer, what are you getting at? Yeah. What are you trying to get? Naito te taumawhai e sa ili leanga. To te taumawhai sa ili masenga. Wha loto leanga ina ma. Wha olo a taua le atunu. Wha pia oia langa wa tau lo o la uli le ai. Pea no whai atu mua. Wa to a tele tama wha naua le atunu. E to tonu I forces nei. O le army, o le navy, o le air force, and the police force. Yeah. O ai ana se tama whanau, o sona matua, o sona anko po ai, o la ieni I aso whai taulia. E mawhina mawha o ngā latu toninga, that is a sign of respect. Yeah. A le mene, le wa langa ai ma whai ai manatu tau whaasi se nā so ia. So e leise mau poponga e mawai I. O le fesiri le tau whai atu mawhanua. O le ale su engale ua whai. Ua whai anga I le ale mea le ungalau tala ua wala au le aso sa. O le tonu na whaanga le turi loa. Le se ua sotu la fono le atali pe sotu la fono le na whatauto le pare mia. Pe sotu la fono le man. O whea tonu le mele turi loa aile sa ili o le alo le atu. These, like I've said to you, but they're very conflicting stories. Or contradict. 1 minute he says this, the next minute ia le o kanata. Papea mai ua fisota I mai longo ia te ia. E fate ia e lei longo ina na ia le malo New Zealand. Why? Stupid. You are very stupid. Lale mela longoi o le malo New Zealand officer komisina leo. Pe a fai e sila fiel komisina leo. Ele o anga I atu le alo leo le atunu. Is a official role le malo. Olo on watu lava personal. Yes. Mantua le fai mai watali le fa maonia mai le Countess Manukau station o la tona approvinga. Alala me walwa I la lo e avele tura. O leo te whapea tuai, o te lea tali tonu, o lana po kalame le na whapea mai, na vili mai le komisina o leo ia te ia, I le tonu I le auli o le asosa. That's very unprofessional. No other government department heads, managers, CEO, whatever you call in heads of any departments, e lato te le whaia se feso o ta inga, I aso laso sa o le aso le na le aso malolo o nei taitai untanga binga taitas. A le fai mai na vili whapito. Ia o ai o le a vili whapito atu ai. Wa silinga le fionga al palemia ona la tau fisota ia. A o oele nei ona o le a o lou langa maa I lou loto ele elea. Ele ngata le na au le tāua o le apa mai o le komisina o leo Samoa. I tangata e le o ni e afoi. Unnecessary tangata e afoi. Lea e anga ima ia e tau ma ia im tau puia. A whapea foi e le mwhaina wala au mai komisina o leo ia tau mai what is going on in Samoa le latu department me whapena. Ai a whaila o mawhai on relate ia foi ia I mata upu lea foi I uso whaasala lau.
Ke te tonu la le longo le ba ai le fo ale minsta o lo ye lalo ia le vanga le te man tu fo I mafanua I le aso fa tautonga aru te ba ai le ba ai le temi na savali I fa forte mai tai pare mia le na vai temi ia mai fai lau tusi le fono na tango le te ba ai le temi na savali mai tu tonu escort mai e komisina mai si leo ma o lunga to ro io sili ia le fusiua o ia leo a tilo la tango ba ai le video nga e fusiua lan moana komisina leo mai si leo si ngia to ro na escortinga mai ia le o mea ia a fa pela no mu ni tangata ta fe ngai langa o malo the government of the day a le mai I le oria le komisina ma leo si ngia to ro la tu fusiua lan moana pi fa ale la sa komisina pe fa pela sa o le di fa salauna o le na so ta mai ia mata le la te le fa fitau le ta tau na fa in sa I o sa le E moni tu la e pape o le winga ngā la tala e musu fo I e whaise tala ina ia tua ina ai le a fo I le komisina o leo wa e pau le mena mua sa wilunga o le article le a le newspaper Samoa Observer o lau fesili le teimi mua ina wadia e mai le article lea o le ale me walua le komisina o leo I lunga o le newspaper e wha leo ai lona le fia. Observer. Why? Le na alwa I lunga Observer. O lela, I weigh the scale on this side. O le komisina o le Observer. Yeah. O mela o te siringia, was it genuinely o se mea na whai le Observer ai ta wale ngoa le komisina? Or did he willingly approach the Observer? That is yet to be finalized by a investigation. Wa le na fisinia le la te fisinia. Le me wa le komisina e fa la wi lo mai. A fai e yai sona tinga po sona le fia. Wouldn't it be appropriate as the process o me fa pea e te tari lau minsta e te fisinia ma fa soa I lau minsta. Being ele o iai le fionga le pale mia I Samoa, le minsta. Lo iai le minsta lango. A wale a mea foila ia inala na mata upu. O le matanga luenga leo ngā lulue whaatasi ma le ofisa o le loia sili. Si o loa avenues o mea e mawhaina na tap in iai le komisina o leo. But why go to the Samoa Observer? Like I've said, that is yet to be, the truth is yet to finalize. But se mea create the Observer, or did he willingly? So that's a question mark. Lua, o lea whala le mea wafiso ta I mai iai le komisina a ngai le lau whasal lau le ngai New Zealand. Le mawhaina whaatali le tūlanga o lana mata upu. Se I whaola tia tu I whanua le fionga le minsta po le fionga le li paramia. Ona o ina le process. Se I ele I whano na tato whalongolongo e le whaatala tanoanga a le fionga le li paramia ma ulu umamtanga wenga. Le na whola manino ai whalai I. Tato te ngā lulue whaatasi o tou e lima mawai ati ele whainga malo. O ato tu te mea le whainga malo mawai mea le lei wha a wau. A o iaini mea e fia wha le leia. O ina lena tatalo le fionga le li palemia I lana kapenekta minsta ma minsta lango e ngā lulue whaatasi o whela o iai le ngā lulue whaatasi le tula ipa. O le I fuli mai le tua le fionga le palemia. A lea wa ese le awala le wanga I ele komisino leo. O te loa e mai moa mai fo I le fionga le li palemia I tātou pokalame. It's something o le mo tātou awatua ai wha manatu ina ia I loa au ili ai le te leo le wha le tonu le e whai mai tua. An tua na mai sa o lawa le fionga le li palemia.
O ani whaale tonu o fuli tua le nā vaenga ai alo mai luma. A lela mai tau atu pia. Ni ai la, wa umana fofola le fala le fionga le li parimia. A lela ele e pe ele utangia ina, la tau te le whaaloalo ina. A le ese la le tau ai maa le whai mai tua. Well, it's something that Honorable Prime Minister or the Minister of Police wata tauna whaile whai unga. Peo na ia sau noa, e le o one tangata le malo. Mo tā mai e lola i le tūlanga lea au tai ai biela le komisina ma. Ia ua ia sio manatu vai vai tu le ko tailo ia te oe po le aso ua finangana. Sono mai. O la ua take i le tūlanga le komisina leo. E anga waa ma tatau o na watu se komisina i fafo. Watu se komisina i fafo ne New Zealand po Australia. Mantua fo le tūlanga le sa iai le na mawai le se tasi fo tamali o tata watunu ia Sani Schuster le tōwhinga. Le komisina leo sharp na tu Samoa. Mifo ni assistant po o komisina lango. E train e se tasi e watu i fafo. O i nai mawai po se lua tolu ni tausanga i loa i le tangata i anga waa ma wha maoni i le tōwhinga. O le leo le watu o se komisina mai fafolitaia. Wa manatua, wa toe, wa ainga uma tangata i Samoa. Wa ele so tanga uma. O le leila le watu tangata mai fafo, ele aiso na so tanga. There's no connection whatsoever. E watu lava, by himself, le whainga lana whai uma. Yeah, and then he answers anga ele le minsta ma le fionga le li palemia. Paule na le awala e malu pui ai Samoa ma malu ai whai unga e whai e li intamata e malu. O le komisina mai papo le te sau no iai e te whetala iai mawhanu. O se komisina tangata anu Samoa lo maru e papo o se pālangi o i whafo e watu i tono Samoa. O le pālangi tu la epa. Pea no whai atu, ua iai uma le connection o so tanga i Samoa. So alwa tu foi la se tamali i o se tangata whaingaringa ni New Zealand po Australia, a iai so na pito Samoa e iai lava no na connection. E whaola i melia an. Yes. Ia, mana ia. Ia, a tono whalongolongo mai fo i tatu li parimia ma tatu ka peneta foi. Ia na tatu na whamata osia, na watua e baba ai iai whatupu mawhauwhaunga. Ia, e o foi ne me olo ia sori. Ne me olo ia langa o tatu we are only an island. Ila titi le tatu a inga tangata uma. Mai e tau mana iela le mele wa e maia. O le abatu o se komisina i whafu. Ngā ke traininga tatu. O lau a lava li loa tatu leo. Ia mea la le o le lefa maoni. O le lefa maoni. Ia pea ngā i le masaninga lea. Ia. A le ala sofina ngā. E te lango ina. Lango le futa au matu. Ia le mafutanga le parimia. Ma le kapeneta. Ma whaurulunga o mtanga. E include tela ma le komisina lea. Leo o wharongo to reapply. O le asu whina ngaro. E tongi papo. Ne ai. No me tu a pisi. Ona beo na ufai atu. Tele ni whai unga mani cases wale manuia. E le whapea ufai atu nese tala ona o le case le fionga le li palemia. To a tele nisi o le mamalo le atu nuu. O loo complain i tu langa o lato cases. Ia e te tilo foi. O le mela le tu la me tele le whala au fasaina. Tele o fea o iai whala au fasaina ie rage. O fea o iai tupe maneimia. Le ai se press conference e whaeloa mai le atu nuu. Ai e vavave le oe e fia su e vale i me whai el vaenga whai ele fast. Le winga ngā le tala. Wa le to iai se tali tonuina.
Ma ele mau se mamalu mau se file mua Samoa. Ma panua, ma nei o point leo e au mai. Mana tua foi e au mai a alu se raid leo o whana. Ma wai ma cash, tupe. O where meo ami i tupe. Me tonu ala le winga le la ofisiri tu la ipa because sa tau lava ona whaailoa mai se press conference. O tupe nei e fia le wa maua o whela le ave iai. Where whaputu ngā tupe ave. A whai fo tūlanga nā. A tonu foi malie fina ngano le atunu e whape mai. Yo nei tupe. Ia taua ono tūlanga whape o tupe palpala. Si le lo le ave i charities o lo o la tō mana o mia. Yes. Yes. Pau ana o le ave charities e lai Samoa. Ia e whao ngā mo le lato pe a whai e whai tau o tupe ele lea. Manei tonu ala tūlanga lea. Lea i heil tamaitai, lesi tamaitai CEO lea o whamawai. Tō alua tu lesi tamaitai lea na whamawai talua i o ai le suafa. Lea o tō alua CEO tamaitai lea o whamawai ai le i longa o na tūle mai ia le tātou. Ia le fō i e tustusinga. O tustusinga e positive, ma tustusinga e negative. E le fōringa mai e tua ia le manga ia tu le malo fōu ua mawai ia tangata le lei i oe. Ai mai seri tūpala tamaitai ua mau le whamawai o nei tamaitai ia ona o le le fia i le whainga malo uanga ia tu nei. Ai se tatala no i le vahanga lea. Le leite la epa, nia mantua foi. O le tamaitai mua le na whamawai. O ia le tata ia le mafutanga whale Friends for Fiame. Okay. Yeah. O ia le sa tau la mua i le Friends for Fiame. Le tato mai tau uma le taimi ina ua momoli alo ia tuai le fionga le sawhapito le po olwa tasi. Ia le sa whaavanoa lava le lau mo i la tau nei Friends for Fiame. Lea lana appoint i le CEO po le taitai fono, chairman, I think. Ina ua tūle mai le past. Ina ua tūle mai le fionga tamaitai pāle mia ma lana kapineta. Ia e fono mai o uma ia Friends for Fiame. O lo iai o la whanoa i lunga o boards ese. Lela iai la tamaitai leo tau ili e lise lise. Stanford Airport. Stannenberg, yeah. Yeah. O le tamaitai lona lua le o whamawai mai. O whamuina wa ngalne te alona first name. Le ai o ia le o lo o. I le soka More soka ngai le football. Le CEO le football, yes. Yeah. Yeah, le la o whamawai mai le fionga ia whamuina. Ia, o le tūlanga ia. Te ona saunua le fionga le li pāle mia. E o mai e ngā lulu e whatas. A whai la o i e loai. E la tau te le mawhai na ngā lulu e whatas. O no lea. And have they got a hidden agenda? Yeah. A whai o loo whamaoni le tau tua ina le ngā luenga. So o lala le mea la a whamawai e fua awa le whaawau le whai o ngā luenga le lei. O le mea mana ia tia u le whamawai. Le resign. E tau mai o tangata ia le mwhainga la tu handlinga ngā rurua mani vaenga e against ia. So mana as well, whamawai lo ma leave o ese. Nei lo le whaau peo pea ia i tonu i. Ma tūlai mai nisi tūranga le tutono. O te lo le whare aonga le po le mo CEOs umalapa. O lo lato i loa le against i le whainga malo ai maise i o lau i ele pale mia fau o tūlai mai. Ia te lo le mafu angana o e se te mai ta i e tō rua. A o le whautuanga la i CEOs uma o lo tutoe. Ai loa wale nga mai sa ora tala le whionga le di pale mia. Ale ma whaina cooperate ma le malo. Tua tele e le o i tangata le atunu.
Moni, ele i whapea na ngā tia. Ele i whapea foi, a meu whapea atu sau noanga le fionga le li palimia. A ele ngā ioi, ole aturi oe, le ai, le mai manino lama. Ia, mana ia. E rola ta me ia e whaamasinonga ia o lo tutoi. E te manatua, te le lopo e manatua le tūlanga leo o whorafolanga papasituire na mai siria mare lua se puru la tangi. E pei o le tangi a maualunga o tangi uma ia o le toe abe o le swafa le la auri le mani toe whaamasinonga. Lea la ua ngalo matu, le ua sauna le whātangi. Le toe ono e lunga. Taro sia ia ngalo matu nei mea ua toe ono la lo whinanga. Tula e pamantua foi na ta whaasoa i le mata upu lea. Ia. E fisi ni ai, le ala utali na abatu. Ato e aisi foi tula e pa i se simasias. Ua uma o na whaamaonia e le whaamasinonga. O ai la tula e pa e alwe e toi momoli le tangi. O le whaiunga a le komisino whenga palota. Ona o lea, malia ina le komisino whenga palota, i le whaiunga a le whaamasinonga wa au mai. E le sili i fola tula e papo le aso na manatu le asa me manao ai. Ua whai le whaiunga le komisino whenga palota, pending i le whaiunga le whaamasinonga wa au mai. Wa ana whapele whaonga ina le swafa lau le malitoa. E iai whala le raita lau le malitoa. E awe le whamasinonga. O na lewa whamaunia e mantua. O lo o manino na whai le sao whai. E le whafututupu le swafa le lau le malitoa. E le i whapena le lau. La a mai manino a toa lava. I le tasi iwa ono. Ia wa e le te leo tausanga. A o le la fina o vale whapea mai le i ato tausanga ai. Se so ia. Nga mai lo tala le stoina pepelo fua. Ia o le tala na la epa. E le ise mela ato e moli tu wali tu langa o le whapea o le alwe abele tangi. Ia ai ana ni tala tau whaafefea. Ia oi afefea. Leo wai lima ma au ni whaamasino ia tangi nei e balu. Le umalolo tamaiti sfuru lua sfutolu la sonfua asfuru whalo la atamofia loa. Ia o le vai aso mua, vai aso lua, vai aso lona tolu. E le o manino lava ia se vaenga pule le o manino mai ua tau iai le toe withdraw o le tangi ia pe toe a pau ale mea na ufalongo e iei tangi ni tau mawhai e withdraw o le mwhai. Too late. Yes. O le mawhaina lato ia o tūlanga e se mai lai tolu le ale whatuatua le ua mauti noa le ua mai malatu submissions o le sira wanga to wha to a lima ile independent le te whalongo au te ele o mwhaina provide latu submission e support tai latu tangi pe ua e whalongo ele from your end Tula epa te le lope ua e tanga ifu Lena a mai lunga ia tawalumanga o le tangi a le whalealili tasi. Lea a mai eila ia tawalumanga o le tangi a tuiloma lea Lance. Ia. Ia a eva ai iai o ka le lisi. Le lisi o tupe, o aso, o taimi, o suafa, ma le numera o le tangata palota. O ai lea, tuiloma. O tusala o le counter petition lea a le fionga sui palimia ia te luki. O against him. Ioi. Yeah. Kua ne e whaitangi e leo mawhaina la to providinga evidence ina ia whaamaonia ia la to tangi. A o lea la wailumo al whaamasinonga, counter petitions a le fionga le sui palimia. Na a mata mai a Juni, Julai, Augusto, na o lava i le tae au la solufu luiva Augusto, le na to whaina i le whainga palota.
a o loo whaia pia le nei ngā ruenga. Lai whale so le na whai le tātou pāloka. A so lufu iwa. Yeah. Ea o le tae o le so lufu iwa. O lea la me whai tu whangatupi. Ai maua uma le taimi o le aso o le suafa o le tangata o le awhai o le tupe ma le numera o le pālota o tangata lea. Ia, te alofa e umai nā malana karia e alu le pālota. Eio. Se furu tau sanga pe a whape o le atu. Whape nā fo i ke isa mātou whaasale anga ni metoro. Maua uma aso, maua uma ingoa, maua e o i le aso rufuru iwa o le pere pālota. Alai mono atu pe. Maua uma. Ia, se i ese tangatana whaasoa mai e te au. Ia mantua tō tele fo e mato au ainga e no nofo lata I fo ina I leo fisa. Ai, o la el me la tupu, whaatu, o la ale me o tupu, whai mai. So le mauteo atu, lua aso so o la e paka mai le ta avale a. Anamula ulu le ota I o le ofisa lo I o le ofisa lo I le fionga ia padi. Ia ai o tawa nau le sunga al padi ina ia totala I tuare tangi. Le ai, it's all fairness. A whai wato solia tu la fono, mo moli tu la fono whamsinonga. Ia, se kaku karikaria, ai longa am whainko e withdraw se sia? No, it's too late. Ia. Ia, o nore tātaimi, I eise mtau te whitano iai? Te luania ta upuia te he abatu a. O le tukanga le case lea ia nanai a. Ia. O la ofisili te whitili ai nei. Mantua e whapea to tolu I la tau na o atu e wha maonia le saininga a. Lela e whapea mai le leo. O le mafua anga le na watu le pepa pe se furu e sainia nanai lo iai. Ona sa ele iai nanai le aso na o atu ai e saini. O le leo na wha maonia o lea e onga le loan. Male lo ia private wa sa whapea pe la te wha onga ina le lo ia ale nupi wha. Ai le ai opt lava e batu la tau lo ia le sunga ia le misio le Matthew le misio. O le mena le mani ai. Ele I o ma ave na nai. Ele I o ma ave na nai le saininga la lea wha maonia pepa ni. A le fi nau le lo ia o lo tu mo lisesio. Wha pena saininga nai le pepa. Wha whiwhena saingo le fisili la ia le lo ia na wha maonia inga. Ia, whai o le are tulang. To so atuai ma le nalo ia la tula fono. Oi lo ia ngā, le misio. Ioi. Nea wale wa whai le moli mau wale leo to moli mau fo ile to mai ta I ofisa o le nupi wha. Ele I ai na nai le taimi na wha saini ai pepa ni. A le fi nau I le lo ia o lo tu lai mo vise sio. Na saini na mea nei. Ia pe o le mea sia. Fesili nia le lo ia na lato wha mauni inda le tulanga le. Ia le tulanga ia o le whamaisenga I nei a inga alo ma whanau. Le taimi le sa iai fo I Samoa. Se langona whanoa noa. I le sifuru ono I leo tausanga talu o na tupu le whalawilawi o tsunami ia Samoa. Na so lupuru iwa o le masina iwa tausanga lua o iwa. Ia o se tae au whanoa noa o se tae au mixed emotional feelings. You know, le nā tae au. Ia o lela. Ia inisi yalo whanau taimile nei. Ia ai mai se lava ia le newa minsta lango. Le fionga ia fua. Edmund. Tau fua. Mana tua si vaenga sia tolu o la alo. Na whapea maadili wai ile whalawilawile nei. Ia e langona I foi. Langona ia la ua le taimile nei. Ia ai tai tonu. Ia whatasipele tua e watu file mu I o la loto. Ia na watu le se whamanianga I se tasi o le alo tato watu nuu. E iei fui se sotanga I le
lo pito i sa funi. Le ala o ia semi e pati. Le sa wha ni New Zealand. Wa avielo na alo tamaita ia tiana. Le sa ono o le Law Society of New Zealand. She is KC for New Zealand. Nan mena wa yai? Lo wa KC. Matu manuanga ia tiana ia malo le tawivi malo le finau. You know, it's really put all of us Samoans on the pedestal for manuia ma tu fa matila le au nanga tangata Samoa ia ilia alo le atunu. Ia, mana i fusi nalo ia pe apa pena titalia se tofinga mai tatu atunu. Ia, ia isi tamtau. Ala o kalame muli tula epa. Ia. Ia, o le mta upule nei e whaasanga tonu lawa i tau whaiwhainga ma tau whaaleanga a le whaasalalau le ia kanata puloku. Se mta upu e whia manino le whaafonga anga Samoa a o whaalongolongo mai o e kangaka i le mapo kalame o lea o avatua manino lau tau whaaleanga tala whau malo pepelo e mua na o whaape atu wa e whaia pea lau ina e na o oe e poto e wawalea umatangata o lau challenge la le ia te oi. A whai o oe o stangata poto mua ia e au mai e lunga o lau poka lame lau telefoni, lau mobile o landline ma lau tuatusi o na o lea o wanga i atu i le isi vaenga o tu la fono e tu sai ma lau tau whaaleanga. Sila foi oi. E le o lafi moa whanua tupa i mā keta. O lea lava e fofola atu o fōdinga lau fofonga fia i lunga o le māpō kalame ma le au nanga ma le fionga le whaatonu le lupe whaalele o tula epa. O e lau mai ailo o lima tango vale i tupe a le mamalu o le atunu i Samoa o sola mai o i nei New Zealand. Ai wa reach out mai ni tangata i ati o i alato tupe. O lea lau te whapea toi mua o au o te nofo mau i New Zealand. Wa ova mal fast food tausanga o wau mau i New Zealand o te le nofo i Samoa. Ai o te malanga whaatolu i le tausanga i Samoa. E tausanga ta tasi ua whaafahana o malanga i Samoa le nei tausanga. E le o lafi solo lo nei tangata i te tono New Zealand. E le e pei o oe wa e lafi solo ona o lo alo i tangata o lo o tausa ilia oi i tupe wa e whaavale ai nai latou i le whainga o latou sitsengi ma tupe o le Asia. O le fesili o te watua, ai se a wa reach out ai tangata i ati oe pe a whai wa o whao ina latou tupe. E le o oe o se qualified lawyer o le na e sila tangata i lau telefoni i lunga o le mapo kalame. Ai se a la wa le ui foi tangata nei e pu e vai au ma loka ina i Samoa, lea foi fata o fo i mai nei Samoa. Se punoku awa e whai ia e pepelo fuafua. O lea wa o sa ilia se fautuanga whaaloia, e tu sai ma lau tau whaaleanga, ma le tau whaasese ina o le atunuu, ai o se fautuanga la lea na au mai e le loia. Mua, na fesili loia pe o te maasani ate oi, o la utali e le ai. Fesili loia pe o te sile fia ina lau telefoni po o lau tuatusi o lau tali e le ai. To e fesili pe o te nofo mau po o fea o te nofo mau ai o le tali I'm a New Zealand citizen residing in New Zealand over 40 years. Pe o le fesili pe na o te malanga i Samoa talu o na o nofo mau i New Zealand. O le tali i oe o au e malanga whaalua whaatolu i le tausanga i Samoa, whataa o fo'i mai nei ina wa umale election. Fesili, pe o te iloa ina nei tangata, wa eta wa reach out mai i ate oe, ma wha mao nia a la tau tupe na o aveina, o le tali e le ai. O le fesili pe aisea wa fisota i mai ei nei tangata i ate oe, o le tali o te le iloa ina pe moni nei tua inga. To e fesili loia,
Pe o umofo ai tālafu i tangata i Samoa o le tali e le ai. Toi fesili pe whawhiwhea o na mātou mawaina lau toa tusi, ona e fia lafo atu ai se tusi i fuafuanga mamea e tatau ona e awea i ai. O le tali o te le mautinoa ina, sona toa tusi, ona e fau le toi fo i mai o le sui le i nei nisila e tali tonu, e iai o na brothers whapea e leo leo lesi, e le officer le council lesi i tali tonu, o lona brother leo leo, e alala i se vaenga o Glen Eden. So, o lea wa iai ni options mātou te reach out ai, atu ai, ma le loia, o mua it's either whaanga lo uso leo leo, lua po o lo uso i le council, ona o lea e te fola ina i le atunu, ma o lea e te fola ina i le atunu, o oe o lo e study i le Auckland University, i le Auckland Law School. Ona whapea mai lea, ona e yaini tu la fono mo i lato uma law students. E whaasa ina, ona lato whaia ni winga tau whaaleanga defamations. Ai o lea o manino i lungo lau pokalami o lo o tau whaaleanga ina ai o au. Wa uma ona ma whaasoa ma lo wharetua ma wha manino la sanga wa o uia. Puloku, e se le tangata, lea o te whaingoina o le pulo wa iku. E se le tangata le e te fia misa mai iai. Wa e whapea mai, wa ai se whawhine nei te iwa e whaata vale ina. Ia o le a tele nei fo ia o tala na matanga nei lo ta vale, ma e sanga solo i le pōa matalasi. Whai mai le upu e feo lolo le mua i lona lua. Ia, lona winga e whai mo i lautanga pe a tā whetaui. Ia, sa whaasanga i luma, sau ta whaasanga i luma tu la fono, wa ti ngā talingo tangata i lo lau mai o oe e ata mai. Se tanga i fo le ne yalo le atunu, a o e ave lo loko lianga, ma e alu e create se feitanga inga, i le atunu i lona whaanga ina o lana toninga wha leo, e escorta i le fionga le Right Honourable Prime Minister la au le malietoa i le whaatautonga. Le tio a e tino vale i lo loko e le lea. I throw this back to your face. Yes, you're an ugly beast. Go get a life and get a facelift. Ia, o le tala le nā tu la epa whaamalia atu ai foi. Ona e tau no avatua malama. Pe o le tūlanga le iei, wo o la sia la tūlanga lea, o le sa ilia o se fautuanga whaale loia. Ona o tūlanga lea wa mamawhana tua inga whapea, o aue no fo Samoa, wo o ia nā to whafonga iei lungo le tio i langa pokalami. Ia le lai watu manino ai le ai, o aue le no fo Samoa, mai o le masani e lo o langa tua inga mea le nā wa e tua iai au. Ia, e sa ua, le wa fofola atu le mana onga o tupai, mo whanua. So, come forward, ta whaasanga i lai luma tu la fono. Malo, paftai, iei te tonunga me silawana ua anga iai ia sau whamatalanga poi, ia ma ni mea o loo whatia tamai i lo finangalo. Ia ona urunga labo nei mea tātou te whaia. Ia ole awar sa lavana ua e tapena manga iai. Ia a whanolongo fu iai lea tamani. Ia aisa ili se teimi tarafia ngai. E whiutanga iai. Ia ma whaatino nai mea ua manatu iai. A ole ta ua lava por kalame le tua a latu aratala tu sao aratala. Ai ole whaue lava ia o lea pe ona whautuaina i le whionga po i li pārenia. Tatua nga i luma o tatu sa ia matu lei e le tatu le whainga maro ina ia tino mai. Ma ia manuia Samoa. Io i le tūle mai. Ai le whaina manuia ia i tamu whainga pe a mumu sae pea le loto ti ngā ma le loto leanga o tangata. Ia mafu ai o na tupu tatu pe ese nga. A whaatai tele, na ua toa ro roto ma whaatau nuu iai. Ia e le atunu pui o lai whaanongo mai
ia mo lona silafia ia e se ilia i se lua taimi ma se taimi tarafia ngai ia ia tau masani ai ta te pai ai o Tula epa e whātu fo e ese le vinga ese to tela le mamalu le atunu sa ili mai le vātu le asia. mani It's been very busy in the last 4 or 5 months. E pe fo tulanga le nato tele fo le lato sa yai ni mai tu ngā le tino sa yai ai langona ai le abo le ato toa le malosi. Ai pe wa abeale to e vato le asia e mantua fo yo lo yele tato vai o le mind, mood, energy and radiance o le mind mo i latou o yele tūlanga fo le mafofau wa alu ma tau ngalo mea o le mood o i latou o yele tūlanga e yele popolenga o le anxiety and bipolar i o le energy mo i latou e alu le lava le malosi anga radiance mo i latou e yai tūlanga wa manuti o tingi lima mo tingi vai whapele laulu pa o le tino. O le au ngā le au te lenga le i o vai nei, it's specifically for that part. O tātou vai tele lea, langa o tātou e whausia i tātou I musela le tino. Mai tu mua i o ta lea lai o le vai lea mo internally mo to tonga o tātou ia whapea ona te tafi mai leo te ota. Ia foi tō langa foi lale i tu lepa. Wa matua I o short supply le tele o mea. Ona e a mai nese oka e tutu ma le to tele malo le tunu. Me foi lana le tam whai ai. Se feseleni ma te oka wha tele ma le supply. Langa iai nai tangata e na maua wa yele tūlanga wa oso le mai ma na olo a vatua le taimi le nā le la le na tam whai e oka matu ia ele whaingata e to a tele fo ila tau e solo mai ia ele ia se taimi e mwhai eina na ato toa le supply walanga to tele la tau e mana o mia ia an tūlanga na ia a whapea o e mana o mia le tātou vai le asia ia le telefoni le nai lunga o le screen o le olua tasi, lua I walua, tolu ono o tasi, o le tātou Renew 28 Gels, ia e se lau se furu tolu, a le tātou Redox Gold, o le tamalale na ese le toa tele o lo mana o mia le teimi nei. Ia ai ono tūlanga o malu lua ma tau tula epa, o I lātou e maua le ngungu, ma I lātou e maua le arthritis, o I lātou e iei ana onga ti ngā o pona iwi so onga pona iwi o tino, ia o le taimina le whaanga ina ia le tātou Redox Gold. Ia, o le tūlanga na iei tula epa pe I sa whapoponga I tātou vai le asia. Lei whaftai, o le pauale me fulelenga le iata te I whesili mai le tau o le vai. O silia nei ma le whātau sanga. E le ito iesisi I tanga o le tau. Te ilo ia o tō New Zealand, pa te roa o tau ai nei o tau fuina ia o tō. Le iesisi I tanga o le vai. Te lepa family atu. Ia se si tanga nei a o whai unga o ki topa. Ia, ele o angina nei te minei. Whai naua ia o winga awha pia naua angina nā e te tauwhula o nei nei. Ai mo te minei mo tātou uma o le tau masani lava nā tātou ai Amerika ia e ofo le membership mana o le tau lava nā o iai. Ia matau uma o vai ia Amerika o tātou ai e New Zealand. Whaasota iane ia le tofa ia mawhanua I le orua tasi, lua I walua, toru ono o tasi tue whaponga mai. O le telefone mawhanua tupa I machera, I le orua tasi, lua I walua, toru ono o tasi. E te wala awane ia pe a fia maua, ia se vai mo le sira fia whapena poila ia I mātou I Amerika, ia tutuila manua o Hawaii, Alaska, ia ma territory umonea nu wala mai I le 5 no lua, toru fitu o no lua, ia pesili mo le tamaitai o tina ia soli, ia mo nisi o vaenga. Ia a mana o po I whamatala po le wala mai,
sili asoli pe te wala au mai a tia nei ia whainu tala no atu whamatalatu winga ia ma le teimi e whaonga ailea vai ia ma lona o ngā i le soipi on ta ue e mawhanua. O le vai a ia le whamuran moana le whaari mai ia e pei o lo na lapa ta whaioi o le whaale leo musele o le tino. Man tu fo tatou e pio tatou I musele a mata me le whai ai e tau ma titiu vai. Io ai o tatou mata I ai musele cells. So mena o le tāua la na o le o ngā le vai na te tue rejuvenate ia cells, na te tue rebuild cells ma tūlanga umwhapena. Ia a o isi uma pora tia pina whai loa atu e pa ia o whafo le skin, ngā lua atu le skin, ia ma isi vai lai tina pi on wa ula ma whanua leu o toe alu le vai vuile leo le mafau fau, wa usole tau maua le meo le ngalo meani. Lea la pi paule na le pai ia ma le tamalan moana na lea o loo whaongaina I le taimi nei. Ia. Tau sa I atu o waina, te ia mo short supply ia fo ia uia. Ia. Tupai mo whanua. Ata tele leo umatam ta munmuli. Te manatu ai o le nā o loo ina le fionga le li pānia. O te loe le yo o te mitu e fo iai ono iai ni mai ngā muli ai le I malipoti fo mai ona tuba ai no le Samoa no winga e tau nui Samoa in 2 days before le fono le sono e sau ni ai man ia e man nei ro sau no ina ia e ta pena e fu si ta upu e patu I tatu whainga malo ia waipi o te lena whaia upu e umai la po kala me watu e pa malo si ai tatu le whainga malo o le so ia po government of the day ia mese le taita I o tatu o le nai te rua vavara la taina ia ma watu pe ia le wha malo si ia wa te mana tu fo ia fa rongo mai ta fa so ne ia fiafi pai o mata sui ia e te mon ia ta fa to fai ma fa lon Whaftai, malo, whaftai to le pa lau pulu tu ina mai. Ia, o whaafonga mai ia le tātou kapeneta I Samoa. Ai mai se o loo iai le tātou Palemia, Deputy Prime Minister le fionga ia Mulipola, Ana Rosa Ale Molioo. O te le lopo ua taunu I whanua ia le fionga ia Toi Lupe o ni Semo. Ia, o mama le na ia te oele fionga ia Mulipola Ana Rosa. O lo wa ina o wa whaapea foi ona toi wala awina oe e a mea ma minsta o tupe ona o le nau ta inga ma wasila fia le lei foi e le fionga le li Palemia malana kapeneta o lo whamaoni I lo tute whai o alaiva. Ma tau te tatalo ina ia whaapea ona alo whaapea le atua ia tului pea ni mawhauwhaunga le lei ai maise le tau mawhainga le tau tua inu si o tatou malo. Ia o le tua lalo le nā ma uma tuila epa e le pokalame a le lupe whanele e le ngalo o tau tau sanga. Ia ana whapai vea se leo I le fionga le li Palemia. Alo whata o tolia pea I le maotanga se ngase miro moa. Ia a whafonga mai e le uma le tatalo pea ia so uma I luma le tua ina ia wha loa lo so I fua. Wha malo na au lofa le wha malo longa ia te oi mai o tino. Ia mai se foi ia le tinao le ainga ia ma le whanau. Ta tonu tātou te toe whailoa ai le I. Toe foi I whanua le whainga malanga se aso le nei weekend. Ia o se tala lea tu la epa te tonu ia o tātou uma o Samoa atoa I Samoa ma so se tawhalalangi o lo whaapena tātou nono manu le fionga I le tātou Palemia malana si ngā mai. Ia o se tala vai le nātu la epa. Ia. Mo te lepna whaftai ma whanua ia ua whailava lo fonga ia ma fonga e... Le langona atu o tu la epa. Ia. Le langona mai. Ulangona.
o langona tupai. Langona mai tupai. Ia, na neno ba tupi na tau e mo mai. Ia o manatu o le whai mo foi leo tapo kalame. E wha mai ai tapo kalame lang au o tau pale tonu mai. Tau sia e langona mai ia, o langona. Ia. Ia, ta wha to whai o uma foi le po kalame. Ia. Manatu sa mo whetau i fo iale le langona mai o au. Ia au manatu le aseu wha tasiro mawa ai whanua. O ani a leu o le tala noa le neia fiafi. O adi mea o le tau tamali i ai lau whaafonga ma lau whaonongo sa moa. I ni fe au tāua sa tau mwhai whaasoa ma tala noina. Ia o te aso swatu wai maru puenga. Ia e matua whaitama oe i le tatu mafutanga i aso taitasi o pai aso. E mo temi nei i e te tonu ane a pai se maru longa o le neia fiafi tatu tui whiroa i le aso atai au. Ia pe apu le alofa le atu e mumuri ai, ia le soifua ma le ola, ia o le tue aso le nei nei mo mofe ngai ma le masina o le tau alunga, o le feitauina o aso, ia ngai ma le nei atu nuu, ia e ia le tatununga, e alofa te ratu le tatu totua ma le puakalame, umana papa iatu, ia le tofa ia moa kanua, i le tatu penga malo, ma le fionga le nipare mia, ia o ma ua lapa le nā. Mo te nisa mo tatu tue whiro i laso atai au. I le soifua ma le langi mama i le finangalo tatu tai sili mo te minei tu le epa whaaftairi o sua mo te whaatofa wha soifua.